Start in a minute. Kongoi chito kalenjin neisubi eng mtandao nebo Facebook chekonyorwech eng kebeberwek tugul eng saishekab barak kemi olep saa 5 nebo kemboi eng kebebertab Adelaide emetab South Australia. Kiwekchini kamuktaindet kongoi eng ripset ak chomyet nekoribech nekoindoiwech eng kebeberwek kong'ete kingi arorchigei kele kibendi eng betutab rani kenyoru toot inendet toot kibelelet kabisa nekakinyo eng betutab rani siketebse inendet akobo ng'alek chechang chetesetai. Akere biik cheisubech eng kebeberwek cheterchin akot Kimutai Edwin kobun olimbo mashinani kakong'etyo isubech anan saa 10 eng emetab Kenya. Akere biikab kokwet olabo Moi University olabo Keses olabo Eldoret. Akere mi biik chonjo mi biik Tune. Akere kora biik chemi kebebertab Amerika. Akere kora rubani Joel Arap Chepkwony president nebo kotab gaa olimbo Kenyan chapter isubech eng chini kwa chini. Akere kora Eric Ebeney kosubech eng yo eng kebeberta nimbo Amerika. Abraham Kirwa biik tugul cheisubech kilen kongoi ameche kityo asom biik chekaoitu akaoitu eng betutab rani kitilyo boisiek eng saishekab barak ameche alecho kaikai olaikan oshean. Akere chi nekikure Kimurgor Koech ko Western Australia kashikondoita inendet akere kakoshikoshean Kimurgor Koech kobun kebeberta nimbo Western Australia. Akere kora angot Swas Dam kobun kebeberta nimbo emetab Sydney Australia. Biik chechopchingei event ikorto neng'wa eng betutab mutai nebo NOV party. Kongoi biikab Sydney akere kaolecho ochopchinigei komi oret ak biikchuk chebo kebeberta neb Adelaide emetab South Australia. Kongoi biikchok, kongoi biikab kalenjin chekaoitu eng saishekab barak ak kasubikyok tugul cheisubech kora biik cheisubech eng radio nebo Kass International. Akere kora kakomong angot Matthew kobun olabo Baringo, angot Professor Chelogoi, angot Arap Namemet akere kora kosubech angot Daktari Arap Tarus. Akere kakomong eng yo kosubech angot chi nekikure Emmanuel Kiplagat nebunu Kaptarakwa eng Elgeyo Marakwet ko kakomong kosubech ak biik tugul biik chon meche kityo biikchok biikab kalenjin olaikan akoshean show ini kitindoi eng saishekab barak. This is a special episode nekakinyoru kenyoru toot ne noto kotiko lalang kobunu boisiet neo. Angen ale tom komuny inendet kong'ete ain kotinye ikorto akoi betutab rani. Kimi kora ak notok Balozi Peter Rono nekwerie program
ingemboutab rani ami kityo chini kwa chini kitoretige ak inendet aname steering olimbo barak aname oleblet akotot inendet ko nenanyi soet eng betutab rani. Balozi Peter Rono ngotimuchi kongoi Osea, kongoi kastoikyok ak kasubikyok tugul chomite kebeberta nebo internet choto komite Facebook. Kongoi kabaibaitu kakerin inyendet rubani president anan chairman nebo kotab ka Kenya. Ako kabaibaitu kora mite president nebo kotab ka kebebertab America. Kimwoe kongoi akobo akwek tugul. Abraham Kirwa ko kongoi eng akwek tugul. Millicent Tirop kongoi Kimutai imite kebeberta no imite Edwin Kimutai kimeche kemwa kongoi eng akwek tugul ko kisome kele yekitesetai eng tetutioni ko tiem sharean ak chi anan ko choronok anan ko grupisiek sikobit kiro kele kimite tugul ketesetai kibagenge. Ko Osea eng kebeberta nebo America ole Ohio ole ami ko abwati ale ikere no ko kapkoris no ko snow nekakonyo anan koibut kong'etege amut akoi betutab rani. So kaitit koroni ako kitinye kelchin ko kimeche kemwa kongoi kou ye kokakimwa koking'etie anan wikit konye ko kokimi kebeberta notok po kebeberta nebo Europe emetab Hungary ko kakibe rani kimeche ketestai kora kecheng biikchok ko kakebe akoi kebeberta nebo Western Australia, cherongo nebo kebeberta nebo Australia nekitinye toonyo inendet toot namba 4 ne notok kekure Stephen Citienei lakini ing yu ko kekure president Stephen Citienei president nebo Kitwek eng kebebertab Australia. Kemeche ketachak tugul cheusubech kimeche kemwa kongoi Mr. President, kemeche ketachin kiboiboi nebo man eng betutab rani amu kenyoru kelchin anan keib boroindo sikobit kemite tugul eng tetutioni. Ni ko tetutieng'ung nebo kecheng biikchok eng kebeberwek anan tokwek chemi eng dunia komugul ko king'etie anan ko kibunu kebebertab Hungary akebwa nguno kimite Western Australia. Wikino kemeche ketokyigei kebeberta nebo Canada ne eng wikino ketinye kiptoiyot kiloit bandanyi ing'yang'et eng olin konyo America nyait oli nyokowek kotebi kenyisiek 4 tun nyokotoune kopiman olimbo Venezuela nyokwo olimbo Colombia inyebata komeny olimbo Mexico kenyisiek 3 atya tun kolen kopiman America makonam kolandan emetab Canada ko oloto ole kenyorchini kono ko toonyo nebo wikino. Lakini eng betutab rani ketinye inendet president Stephen Citienei kobun kebeberta notok po Australia. Kakinyorchi inendet taonitab Bath, Australia, notok ko cherongo nebo emetab Australia. Ko ameche kityo kotomo amwa ale tos ne nekenyorchin kebeberatak po Western Australia ameche atach toonyo inendet Stephen. Ameche Stephen ikat bororietab Kalenjin eng betutab rani asikobit ketestai ikat bororiet ak biik cheisubech. Stephen. Kongoi missing Balozi Peter Rono ak Osea Kiprono Bor kobun Adelaide. Kainenyu kekurno Stephen Citienei ako abaibai missing rani ketuiye ak biikchok chebo Kalenjin eng ole mitunoten kong'ete chemite emotinwek tugul chekomwa mamuch anai tugul lakini chi age tugul nebo biikab Kalenjin ameche amwa ale akotok tugul eng kainetab Jesu ale chamgei. Kongoi nye Mr. President ko siketesetai kou ye kamwa ale kakinyorchi inendet toondo ninyonet kebeberta nebo Western Australia, taonit anan nganaset nekikure Bath, Australia. Ko eng nwokindo kityo kastoikyok ak kasubikyok ko emonitok nebo Australia ko kinyoru independence anan katiaknatet kobun emetab Britain January 1, 1901. Emonitok oo kabisa, oo emetab Australia bikyok ne nginyekisub ko nekit ko namba 6 eng dunia komugul eng oindo ko nekit ko 7,692,024 square kilometer anan kilometer square. Ko nginyekebwa cho kilen square miles ko 2,969,902 square miles. Notok ko wendi emetab Kenya emonitok sabarishek 13. Igere ile oo emoni tinye population nebo 25.7 notok ko namba 53 eng dunia eng 2020. Mokornotetab emoni no kikure GDP eng 2020 ko
1.375 trillion. Noto ko number 13 eng dunia komugul. Ngepchei mokornotetab emoni kostoindenyo kasubidenyu koibe chitugul $50,844,000. Noto ko number 10 eng dunia. Igere ile bo komonut anan oo emoni. But Australia kotinye population nebo biik 2 million ako tindoi beaches che kororonen. Ngimeche irutochi emoni ibinyoru ole kibire beek anan oinoshek che kororonen, beaches che kororon. Taonit nito ko kakimwa kele oye kararan kabisa, incredible city to live in. Bo komonut emoni. Ngiwe taonit ni ko kararan emonotok, tindoi asista eng saishek 8 ko ako taonit ni kotinye kikure mining city, yani kibole madini chechang anan tuguk chemite ng'uny chechang chemi emoni, ako chang mokorek eng yutok chekile self-made millionaires eng taonit namba 4 eng dunia komugul. Ameche asomin ale ngot itinye boroindo akimuchi itinye kamuget ivisiten emoni Australia ak ibiwe kebeberta noto bo Perth, Australia. Ko kianyoru kelchin awe emoni eng kenyisiek chekikosirto ko kiacham kabisa. Kiawe kebeberta nebo Sydney, awe olimbo Perth, awe Melbourne, ak awe Brisbane. So emoni ko kararan ako toko boroindo nebo iman. Ko kaokas akobo emoni, kakemwa kele wendi Kenya anan wendi Kenya sabarishek 13 emoni. So igere ile oo emoni nebo man. Kakekas taonyo inendet notok President Stephen Sitienei neko inendet komite kebeberta noto bo Perth. Ko Stephen, kaimwoiwechkei ile kikurenen Stephen Sitienei. Ko ameche ateb anyun Stephen ale tos inyendet Stephen ibunu kokwet ngiro eng kebeberta nimbo Kenya, kiisoman primary ano, iwe secondary ano, ko somaneng'ung ko kiitokyigei ano, kikisikyin ano Stephen? Kongoi missing ambassador. Amache atoi amwa ale abunu Cheptiret, ing biik cheingen abunu Cheptiret ing Uasin Gishu County. Cheptiret ing biik chemengen komi 22 kilometers kong'ete Eldoret itokyinigei Nairobi anan itokyinigei Nakuru. Ko biik chechang kongen Moi University, komi junction newendi Moi University. Kekure Cheptiret Center nemi yotok neipcheen iwendi Moi University. Ko malo linyo abunu family nekile Kaptulo. Ko biik chechang kongen Kaptulo, ingen kainet Kaptulo kosir angot Kapsitienei, amu chang Kapsitienei lakini ngile Kaptulo kwachegei. Ko kiasomane sukul nekile Cheptiret Primary School. Ak kingatar ing Cheptiret Primary School awe olimbo Kapkokoyo asoman sukulit nekile Senior Chief Koinange nemi Kiambu. Yatar ing yundok awe university nemi Nandi nekikuren University of Eastern Africa Baraton. Ko kingatar ing yundok kenyitab 1999 amande awe emetab Uingereza anan London in 2000. Ole kibasomane akoi atare somanetab masters ak atestai awe emetab Australia in kenyitab 2008 anyo Western Australia. Ko kingebwoni Western Australia family nenyunet amu kiatunishe ami London anan UK. Ko kingebwoni Western Australia, kingebwoni Australia, ko kibwoni nyikeyoe kasit kimanye kesomandosi. Lakini baada nikiong'ete Kenya awendi Ulaya anan ko emetab Uingereza ko kiba somanet noto. So kibekyi somaneshek yu kichang emetab Ulaya, emetab Uingereza ako kinyekeyai kasit eng Australia. So koketar kenyisiek 12 eng Australia, lakini kenyisiek tugul chekiatebe emetab sang ko kenyisiek 20 balose. Kongoi kemwa eng yo in Stephen, kaimwa eng yo ile kibitunishe olimbo Uingereza. Abwoti ale kiyae harusit kebeberata bo Uingereza, mabwoti ale cham kemwoiwech eng olimbo gaa kele tebitonin ale bisoman icheng PhD yacho tugul, lakini memutwech chepchumbindet. So ongele ngile kitunishe olimbo Uingereza ko kitun Chebokingi, ngolin lakwetab Chebokingi anan kitun ng'o? So balozi kongoi amu nyeman achul yoto komyeit sikonai biik kisaiseret eng kenyitab 2000 chememuch kongen. Ko kingawe Uingereza anan emetab England ko kimi lakwa nikimi Twai University ing Baraton nebo family nekile Kapitok chemite olimbo Kapchinja.
ko kikimi ak chepyosenyu lakini kimoko chepyosenyu kemi sukul is ko kikimi kesomandosi tuwai lakini kishokwo inendet Uingereza ak kimongen akot ale kikwo ko tun ipketuye ng'oloto tuwai ko kikituye kosubkei ak kamurtanyu nekiboisie eng university nekiamitei ko kingoro kartasiyek chu kotebena kolecho ang'i Stephen ibunu ano kisomane sukulit ngiro mamwochi ale kiasomane Baraton kolecho oo Baraton kisomani chepkametinyu komatebe ale kikure ng'o komamwowo komangen komakituye anyun kong'ete yoto keeku choronok ak keeku choronok for a long time betusiek chechang ak kitunigei ketungei after about 2 years kokakenaigei ako tatunot ak tekemi tuwai akoi rani ako amache amwa ale abaibai ak achame inendet ak kwondonyu niketebi tuwai kindoi tuwai lagok somok tibik 2 che neranik ak kijanaiyat nebo kenyisiek 6. Kongoi amu abwoti ale kisubarurutyono kikakimwa eng olimbo gaa lakini mayas ine kora kokaketebe emotinwechu kokimeche kesom kele yokiyoku lagok ko kararan kora oyokunde ngoyoku werik oyoku tibik kora simutai ko molechini kityo motun olin ama oyoku chi ko kongoi nye Stephen kimakwok chemiach omite kebeberta notok po Australia Sydney ko imwoiwech komie ile king'eng'et eng olin itokchigei ko ameche ateb Stephen ale ketar university eng kebeberta nebo Uingereza kapchebo Kingi ko itokchigei kebebertab Australia ako mi emotinwek che tugul kilya sikoek Australia amu matokoek Kenya ki amune sikoek Australia ako kichuchusendo ole ngoek Australia matkoek kebeberwek chu alak Mr. Stephen. Kongoi balozi kingamande ing Kenya eng kenyitab 2000 ko ki tuguk aeng kikimwowo sigikchuk kilecho sigikchuk kowe bisoman ang yetar sukul icheng sobet kora nebo emetab sang amu kingen sigikchuk kole mi tuguk alak che kororon che maimuch kenyoru eng Kenya ko kimwowo kolecho mesich haraka iweke gaa keweke gaa ko rahisi lakini kemanda ko ui yukakoyotun Kiptayat imande ibitebi komie amechoku gaa tiem angot kimut otupche tiem imut tilyanutik chok tiem kimut biikab kokwet ak chi age tugul nemoche kwo at kisi nafas inet icheket oret ko kiowe man pasomanat somanet at kai kasit kikiyai kasit ak kwondonyu lakini at kobwoti akwek tugul tuguk chekiyokis eng kenyitab 2007 ko kikakemach keweke Kenya amu sobetab Ulaya ko marahisi especially ngokanyoru lagok kong'et kenyitab 2007 awe Kenya ale ngobaro Kenya ale une at komieit Kenya amu kikanam Kibaki kabisa kikararan emet kekoshin ak kwondonyu kele at kokokaranit Kenya komuch keweke Kenya ketau kesetlan kecheng sobet ak lagok kyok awe Kenya kenyitab 2007 arap 7 ko kikararan Kenya nebo manas kibumeni economy kikararan nebo man bas ko obwoti tugul ole kimi uchaguzi emet noto keweke gaa aweke Ulaya ipkelechigei keker ole kawetito uchaguzi chu at komieit kasit keweksei kobek uchaguzi komongen akwek tuguk chekiyokis mikibit clashes koyait emet kobar tuguny yait emet anyun kebwat kele ara ngotom konama Kenya komie ngero emet age netos kibe kikakoyait uchumi nebo UK anyun kabisa kimatu kararan kibeti biik kasisiek makomi rabinik emet kakobit nyalilda emet ketebege kele kingemondoi Kenya kibendi kechenge rabinik kakonyalil emoni komamie kecheng emet age kebwat Australia as kele kotokoyatat emoni Australia kimoche biik Australia betusiecho kwondo nenyunet koboisien health sector ko kirahisi as kenyor kasisiekab health sector nitok yu as keaploni kasisiek kobit kasit within a short time boroindo neming'in kabisa kakikokaranit kitugul koyatotis oret kebwa kenyitab 2008 as komatekebe Kenya kokiplan nenyonet ko keweke Kenya kobare clashes kibo 2008 kele ngotokosis emet koro yekakomieit emet komakiweksei gaa kami haraka ne kotokomi ng'olyot kimwowo anyun sigikchuk kole mesich haraka iweke gaa ko kiabwat ale ara ngeweke Kenya kotom kenam ng'weny ang ng'olyot kimwoe sigik kole mosich haraka ngotom kenam ng'weny kotokomie kotikecheng sobet eng komasta age keyobu as kebwa Western Australia akinyo koib banda nebo komonut amu kong'ete ketebi yu kokikochang'it biik kikobwa kobun oret nekiketoret kikobwa tilyanutik chuk kikobwa angot biik alake chematilyanutik lakini kikenet oret ole kibwondoi ko agere kikoik emet nekararan amu kosubkei ak boisionik chotok kinyokobwa chikibwa ko kinyokotoret akichek alak ko kikechang'itu chikikebwa eng oret notok
Lakini emetab Uingereza ko kikoromit kotko matoret angot chito agenge kou notok amu kiui sobet notok nebo man. Lakini eng Western Australia amoche amwa ale emet ne kararan netokotoche biik netokoyatat. Kongoi nye Stephen. Ngoto kenyone tetutiani nguno ko inendet nekitinye kotonyo inendet Mr. President Stephen Sitienei kobun kebebertab Australia ole kile Perth anan nganasetab Perth. Kimitei tetutiet nebo kecheng biikchok ko kitinye kelchin eng betutab rani kenyoru inendet ko ketesetai kuni ameche amwa kongoi Arap Sajin kakerin kole Arap Sajin ngolo no ko president nenyunet agere chi nekile Bill Hart ko kongoi kole noto ko president nenywanet ko kongoi Mr. President agerin kora Gilbert mangen kot igere chi anan igere okot ng'o eng kebeberta no Hosea ko kimeche kotai acknowledgean biik cheisubech asiketesetai ko Hosea. Kongoi Balozi Peter Rono ameche kora aleja president nenyu congratulations kiboiboen kikoseningei president mi kora komi tingalen Balozi Kairochi nekikure Kennedy Rono koi mamet nebo president so mi inendet ak mama ako kakoingian mi akine yobo waiting room so meche sikoi kolech akine congratulations mama boisiet nekararan noyoe eng emetab Australia. Mi bine isubechi nekikure Chebet Kemboi komi kebeberta ne Chebet Kemboi ale that's my president mi chi nekekure Matrit Cheptanui kosubech komi emetab United Arab Emirates akere chi nekikure Sato Kolil akere kora chi nekikure Chemei akosubech baibai kabisa kale kikosegei Elder ne noto ko Stephen Sitienei akere chi nekikure Daisy Colum kobun kebebertab Sydney Australia. Emmanuel Meli kongoi Emmanuel Chebet Keter Michael Ngete kosubech akere chi kora nekikure Isaac Chepketer ko chitab kokwet eng kebebertab emetab Adelaide akere mama nekikure Pauline Cherop mi kebebertab Nairobi olimbo emetab Kenya akere biik chechang angot chi nekikure Vencesius Koskei kosubech kora ak president kora nebo Kiswa noto ko mama Tabitha Chepkwony kakotunenin kostreameni from Sydney Australia ak angot Alfred kongoi ak kaoshean kongoi biik tugul chekaoshean angot Sharon Chepchirchir Mayo koboiboen kabisa isubi president angot boyot nekikure Matt kobun kebebertab Western Australia ak biik angot wakili Charles Koech kebebertab Melbourne Australia kosubech angot Pastor Moses kebebertab Western Melbourne Australia mi kora komi chi nekekure angot Nikki komi kebebertab olimbo Melbourne Australia mi chi nekekure Albert ako katunenin kobun Darwin kebebertab Darwin eng kebebertab Australia ak biik chechang chebun kebebertab emetab Kenya ngakonin Balozi kotis testai. Kongoi kaker Arap Kurgat kobun kebebertab Minnesota kilen kongoi kimeche kele asante sana Willy Tubei kimeche kemwa kongoi kaker classmate nenyunet noto mitei olimbo Darwin ko kongoi akwek tugul kimeche kesom kere osharan ketesetai kounito ko kaketestai Mr. President akwanyun kakeker kele kikurenin Mr. President I president nebo ano president nebo ne akakere sine kokikere eng mtandao ko ameche imwoiwech anan kakile I president nebo Kitwek ko Mr. Stephen anan President Stephen Sitienei kikikwain anan kiappointengei anan kiteptono sikekurenin Mr. President. Kongoi mising Balozi ako mie kechul yotok iman sikonai biik kole ne kainani wendoti nekekure president matokoi ki confusen ak president yekiingen tugul. Ko amache aket kong'ete ole kitounegei ing kenyitab 2016 ko kikituye biikab kalenjin eng Western Australia. Yekituye eng yu kelechigei komi memba agenge nebo kalenjin nekele Nelson Kirwa Rotich ne chorwenyo ne amache amwa kainenyi sikonai chitugul. Ko kibirwo simet Nelson akolecho Arap Sitienei angemi biikab kalenjin yu ngakeserake ngomami chepchi kaliamwa ngetuyegei aketou group nenyondet alechi Nelson ami orit kotou betut nekotou kimwowo korwat anyun bichu kimoko Nelson akot inegei kimi kina Mike Rono kimi kina Cheboriot kimi kina Elisang ak biik chechang koboto kina Mike Oskey kimong'ering'en biik kimi koboto Barnabas Sukut
David Mutai ak alak chemaimuch atar tugul amwae koboto chorwenyon nekile Arap Langat ketuye ak our inaugural secretary nekile Walter ak Dennis Langat ketuye eng park agenge beshet age ak kelechigei kalya mo ngetou grupit nekibo Kalenjin. Ketou was ko ki chairman nenyon nekibo tai ko Dennis ak vice chair lady nekile Mary Ngeny ko kikindai secretary werto nekile Walter Belsoy ko Nelson ko ki organizing secretary nenyondet ko kia committee member. Ketou grupit nenyo bo Kalenjin ak kimi biik alak sine chu komwoe. 2016 kekweri kasit Balozi ak Hosea. 2017 koma kochang'ityo boisionik kidogo ata stepen aside ale ngotai kasisiek kikyotinye amu kimi ole kimakat awo, lakini komatou kininen, lakini kimaknyoto commitment nenyunet kitwek. Kotestai grupini as supporting from the background. Ing kenyitab 2018 kenyitab 2018 kosirto mama nenyunet. Yesirto mama nenyunet Balozi ak Hosea kobwa biik chebo Kalenjin nyokomwa mutyo akonama muguleldo amu ki nyigisindo nekinyigis nebo man. Konyokonama biikab Kalenjin ak kesoiwo ak kesoi siret awo gaa. Awo gaa pakonor mama nenyunet eng arap mut 2018. Yetomi Kenya konyo ng'olyon nebunu secretary kole kiyoe elections chebo kitwek arap tisab. Konyo ng'olyondoni arap lo. Yenyo ng'olyondoni Balozi abwat ale ngi bichu kikororon bichu kinyokokata bichu akosoi siret eng oret neinegei awo gaa angame ng'echerani bo kendochi bichu. Asa anominate nge asa ale bichu oye kaama ng'echerani bo chairman sitekekweri kasit tugul amu karo ale ngo bichu kororon bichu. Anominate nge akebwa. Betut nikikiyai uchaguzi anyway ko after a while komakinde kainaik tugul chebo biik cheko candidates coincidentally ko kia chairman kityongon makwege chi age anan makikwe chi age komawano post matikepingana chi kekwei akwei biik kenyi ng'echero choto 2018 aiku chairman arap tisab kekweri kasit kai ngobeku 2019 ko ki plan nenyu anyun Balozi kikole amache awo kenyit agenge atoret ketech ko kimit orok ametochi chito age kokwere. Ki plan nenyu noto nekiamwachi angot kwondo nenyunet alechi amache ikono nafas amache awo kenyit agenge ngachul boisionikab Kalenjin yebata aweke nyeketestai ako kakotech kot. Ngobeku kenyit agenge anai ale kakoet kasit ngomakitore kenyit agenge ko saisabi kolecho ara ngoyai kasit nekararan ikweri echub ketok kokeit ngotikemache teitebi kekwer kenyitab oeng 2019 kenyit konye. Komakitestai ko kialen anyun bo mwisho noto kabisa Balozi kimatakonoto tesetai amu ki plan nenyunet kowo kityo kenyit agenge initially urakaa nebo oeng reluctantly ko kenyini kiyai ko election Balozi akewekta. Yekiwekta ko kikechop anyun structures, kiororonitu structures makoyach kokotoi koranan komie, kokotoi functioning tuguk, kokotoi kenai eng community, kokotoi angot serikali kokonech rabinik chekitoretegei, kokwokis kasi kokoronitu. Koitu wakati as nakibwat kele ing emoni kimite ko grupisiek komakikuren biik chairman, kikure president. Ngele chairman ko chairman nebo committee nebo organization neo, ngele organization nebo kitwek so komi committee ne boriegei kekuren chairman nebo committee noto. Lakini ngo organization nendet kekure president. Kebwat kele ongelainishan sikenamgei ak kainautikab Australia amu cham kawe tuiyosiek sala chairman kobetos chumbek kole chairman nebo ne makinoe. Lakini ngiletab president kochulak haraka kenai kele ka president nebo organization nekile. Ko emoni keboisien kekuren kainaitab president as opposed to chairman nga. Lakini kiaku chairman kenyisiek oeng ako kingewale kekure angot president ko kiamache ale chito nenyokonome ko kamande kekure president. Kima interested angot kekure no president anendet amu kiakonaa biik ko chairman ako kiachome angot akoi rani tukure no ko chairman ako achome. Lately angot ko ketoi kekona kainet age netikemwoe baadaye ako achome tugul amu kainutik kororon. Kongoi kayan kityo kekurenen Mr. President Stephen kong'etege kekurenen Mr. President amu kaina nebo tegis. Ko Mr. President kotomo sakur Hosea koteb akine tebut kotokere biik chekole kasit nekararan akere kakole biik ki-inspire na ako mongen sikomwoiwech Hosea kole okot ng'o
ko kimeche kemwa kongoi ing chi age tugul neisubech kimwa kongoi akobo akwek kikosenogei ko Mr. Stephen angen anan President Stephen malen okot Mr. Stephen President Stephen ko ameche ateb kokeny tebutiet notebe ale tos eng boisioni challenges che inyoru kele kaimwaiwech ile ko builden structures ko challenges chemitei eng boisioni kokekwein kone ak kwakere kora Mr. President ko kilokun kabisa sambut kilokun karik chebo kandoinatet ne akere ale ameche teimwoiwech iarorwech kitikin akobo boisieng'ung eng boisionito kokikonin ako tos ano ole imeche imut biikab kalenjin anan kitwek bo biikab kalenjin kityo chekokekwein ak kwanyun itokchini ano biik tos kereng'ung nemi tai eng bichu kone sikotestai Hosea komwoiwech kole mi akot ng'o ing yo kotestai ko Mr. President. Kongoi balozi. Swali naketeb ko swali neo kabisa ako swali nememuch angot awal komie bikenyoru answer nekayamak lakini atyeme. Boisioni kokikono ko biikab kalenjin amache amwa kolechok amache amwa kongoi korok eng leadership nebo Kitwek ak mising ko leadership chebo murenikab Kitwek chebo kalenjin chemite Western Australia. Ko samwa kunoto ko amu boisioni kokikono ko boisioni nebo konyit nebo man. Naiwei angot anendet ale ngukakikono boisioni kim mising nemanyalu atindoi anendet. Anyorugei kuyo mayama boisionoto amu kaet mising. Kamwa kolechok kiamache kasit kenyit agenge. Yemi yu kakoi kenyisiek 3 amite orit. Yemi yu kemoche kakekona anyun andochi anyun kakekona sambut ko sambut ko melen kele kito nekitangoen. Kakekon nyugutwet makito nekitangoen koboto karikab luget tugul. Ko netai kotomo amwa amache amwachi kongoi biikab Kitwek, leadership chebo Kitwek chekisobone tugul eng leadership team, amache amwachi kongoi murenikab Kitwek kondochin Mark Cheruyot koboto kina Lawrence, kina Nelson, kina Elisang, kina Mike Rono ne notok inendet nekindochin tumdo kabisa, kina Cheboriot, murenik chekimondoen, murenik kabisa chemache amwa ale ketinye murenik eng yu cheboto kina Amos ak alak chechang chemaimuch atar eng wakatini amwa kongoi. Ko akwek chekioti kutitab Kalenjin kiyoe boisiet at ko kokenai Kitwek kele ng'o Kitwek eng Western Australia. Ane ole amite ko abaibai nebo man. Ndakilen akot kawe rani retire balozi boisioni yoe ko abaibai angen ale kokeyai boisiet nekokonai biikchok kokasigei kole king'o. Kokokaskei biikchok ngele mkale kolen chito ndio amkale. Amu kokenai kele kiiku mkale chito melen kele kineyo. Magat iku proud, magat ikasigei ile ing'o. Ko boiboiyenyu noto amu kokokasigei biik kole kibo Kalenjin, kokokasigei biik konai kole culture nenyondet keteptoi ano. Kakokasigei biik konai kole imuch kenet lagokchok culture nenyondet ako konyitech chumbek. Kotamite ng'oliot noto bo culture balozi kotomo awe ng'alek alak cheketeb ko amache amwochi biikchok alechok ngokerin chumbindet kokerib culture neng'unget ak ikonyiti culture neng'unget ko konyitin. Ngokerin chumbindet ko akemach imete desturi neng'unget nebo gaa ak imach inam nenyindet ko sosin nemami ki neu amu kale chumbindet keetena matei kono wakati anai neng'unget ak ingen nenyunet tayari. Ko keamwan achek biikab Western Australia chebo Kalenjin kele kiteptoi culture nenyondet, kimache ketestai keyai culture nenyondet anan desturi nenyo nebo kipkaa konai chumbek kole kikosegei desturi nenyondet. Ko boisiono kiyoiwo murencho ko kikiyai eng oret age nekimongen balozi. Uni kinai bichu kole atko shikomwowo aeshoi amu ane matamache andeigei tai mising yun. Ane amache atebe let yun akakere boisiet kwoskei. Keyai eng oret nebo ung'ot nekikiyai abwati ale kimurtogei murenyoto kole makimwoe kiy. Amu manai kiy akoi betut nekikilokwo kutwet. Manai atko ngekuro alen moe murenchu kole ketiense amu kikimi tuyone. Kitiendos, korok kele president konyo yu. Alen ane moe ketien tugul amu kimatieni. Mete anyun koyoiwo tumdo nekiashangaan. Kingoit tuga angot ashangani ale, hey, kakomi tumdo neo no kepangan. Kituiyo murenchu eng oret nebo ng'omnon nemanai kiy age tugul. Ako murencho kiyoe amache amwa kole murenik nebo man amu manyoru leakage age tugul. Angot kotko mami rakiitit. So, ko boisiet nekokikono ko amache amwa ale makikono anegei. Boisiono kokikono
kwane nandochini kityo kokinde atai yu nandoiwo lakini boisiet kochek tugul. Memuchi chito agenge kwai boisiet nebo biikab Kalenjin, memuchi chito agenge kwai boisietab biikab emet. Ane tindoi ministers angot president, tindoi cabinet ministers, tindoi ne sikotoretkei tugul. Komache amwa kole cho boisioni ko nenyo tugul. Kaikanendet kityo nandoiwo komi tai yu ne kong'ololdoiwok kou betutab rani mokoi kibwa tugul yutok yu keng'alal. Ko anendet no ng'ololdoiwok lakini akwek chi yoe kasit ak kotoreto. Ko amache keyai kasit kenai kele kutwono kikikono komakikono anegei, kikikonech tugul. Ko kenae biikab Kalenjin kele ki biik che ter. Kicham kemwochinigei keleini ui ache biikab Kalenjin makilochine sinye biikab Waebrania, Hebrews anan Jews. Makilochine ak bichoto amu achek kechome culture nenyonet ako ki obedient. Chi nebo Kalenjin ko very obedient, chi ne kase it, chi ne isubi tuguk cho kakimwochi. Ko sawek anyun ng'olyot neketebe Bwana Balozi ko taborye na amache aelewan ale andoitoitoi ano bichu, lakini ing metinyu orit ko clear kabisa angen ale amache ne. Amache biik kyok bo Kalenjin ing ole bitune keiku kit agenge. Kicham komwowo ako pole amwoe kainaikab biik rani lakini kautye kainengung ko melaumeno amu korom wakati nondoi nwach. Kicham komwowo Nelson Kirwa Rotich kolechino Bwana Chairman, amache kekweri kitwek at kotun kitwek kendoi kitwek ing Australia mzima. Kimwowo 2018 olin. Alechini Nelson utyeno amache kitwek ko kimit ing Western Australia. Chaimwoe chobo emotinwek alak states alak komabotech. Lakini kwaro kemi ketokchinigei kebendi oloto. Kiabirchini Nelson juzi aleni ngong'olyot kimwowo atun koek iman. Amu kingakelokwo kutwet Balozi ak Hosea kobirwo biikab Sydney, kobirwo biikab Victoria olimbo Melbourne. Akeng'alal ak Hosea ak alak chebo Adelaide. Kolechino kakema ketou chapters ing oloto. Komaitabwat ale ngwatun kenyoru chapter nebo kitwek South Australia, aketun kenyoru kitwek Victoria, atun kenyoru kitwek New South Wales. Ngatun koik iman ng'olyot kimwowo Nelson. Ko atkotun koik iman ng'olyot noto a celebrate ak abaiboitu ane ale kakenamgei biikab Kalenjin ing ole kikimi. Kou biikab kotab gaa chemi America chikikonamgei koik kit agenge. Kemoche kenamgei akichek biikab Western Australia singeng'alal keng'ololi ing kutit agenge. Kikemach sikenamegei biikab Kalenjin ing tuguk chemaikimite, lakini nekaketar kito no kinamchinigei kebeshe akwo chitugul nenyinet. Lakini kimache keteritu chekemi Western Australia kenai kele achek lagokab kitwek kebunu kot agenge. Akemache kenamgei keiku kit agenge sikobit kopil kiy age tugul nekeyoe, ko ka boisionik cho kiyoe, ko ka kayumetab rabinik cho kikimi siketoretegei, anan ko kiy age tugul nekiyoe ko sikosulda amu kakenamgei keiku kit agenge. Kongoi nye Mr. President ako kaimwa ko agere tokosubet biik ak agere kora kosire ng'alek chekororon, agere komwoe biik ng'alek chekororon akobo inye ikosenengei biik eng kebeberwek cho sitokomwoiwech inendet Hosea eng kebeberta notok. Ko kou yekemwa Mr. President ko eng Amerika neketinye kotab gaa ako kongoi amu isubech president nebo kotab gaa notok ko Eric Kebenei eng kebeberta nebo Texas. Isubech kora Abraham Kirwa neki president nebo kotab gaa komi kebebertab Texas. Kimwoe kongoi akobo akwek ako kakosubech kora inendet Rubani Arap Chepkwony notok ko president nebo kotab gaa Kenya chapter. Ko tesetai bichu kosubech ako abwoti ale kemwa komie ile ing makeng'ung ikere onyoru chapters eng provinces anan tokwek cheterchin eng kebebertab Australia. Kimakwok chemiach ako kit nekingen bororietab Kalenjin ko ngetebi eng kibagenge ak keliveragen nambarishek cho, kenam nambarishek choto tugul kebile anan keyoe tuguk cheechen. So kimakun chemiach yeiwendi itesetai. Ko kotomo akochi inendet Hosea asikoteschi anan tebutik chetindoi, ko kameche kityo kotateb Mr. President, kaimwa ile kokekwein ieku president nebo kitwek eng kebebertab Australia. Ako kemwa kora eng yo ile chome chumbek ko kekonu kimila neng'ung'et. So ameche kora koteiteschi ng'olyo ile tos kokakekwein ieku president, iplononi anan yeit keba ing'ololchini kandoinatetab emonotok amu angen ale yekaochoboke ako kaoregistan koai tukcho tugul chemokotin
ko nginyoru kandoikab emonotok komuchi kokochi kitwek toretet atya kerecognizen sikekurok yo omite akot kesome kosam Mr. President kele yekibe amu Bible nemwoe maane akinye nemwoe kole yewe yeto inyapan yotok akikany koek gaa. So kokoek gaa kiosikyi lagok emonotok kakoekitu lagok ako ndolen nomeche otokchigei olimbo Kenya komi lagok chekiosikyi olotok chebo emonotok. Ko kameche kora siteimwoiwech Mr. President ile yekakoit yutok ko meche simutai kaichop chapters chetokchingei tokwek cheterchin eng kebebertab Australia ko olimbo New Zealand. Ipong'ololchi kandoikab emonotok ko kakonai kole oo biik amu yekaoregistangei koeku citizens alake ko mutai yemeche kurainik biik kekure Mr. President kele ng'ololchi biikab Kalenjin asikobit owal policy nebo emonotok. Ko sitei ibara yotok ko osea ameche imwoiwech ile okot ng'o chetokosubech akemeche kemwoiwo kongoi tugul atya itestai itebe tebutik inendet Mr. President. So abwoti ale kesir tebutyono katebenin Mr. President cheng kartasit yang yo singot koteb osea tebutik cheite oeng iwolu tugul ko osea. Kongoi Balozi Peter Rono, kongoi kora President nenyonet Stephen Sitienei kobun kebebertanyin bo Western Australia ne inendet ko President kora amu makitinye age eng emetab Australia nerate lagokab Kalenjin. So ichamwech kora kotiegu nenyonet akoi ole Adelaide kotom keit keratkei kotikoi nenyo. Ameche kityo arecognizen bichu isubech chu streameni chu mang'u. Agere kakomong chi nekekure Arap Ng'eny kobunu kora emengung olimbo Western Australia, mi on solidarity ak inyendet. Agere chi nekure Meshak Kipruto komi kebebertab olimbo Ndoa Stansi ak Daisy Cheruto Biwot ak boyot age nekure Ken Birir komi ole Adelaide lakini mi mashambani ole kilomita karibu 400 ole kikure Wayala. Kosubech kongoi Arap Birir ak biik chechang Balozi Peter Rono, chang biik chekako streamen. Yani mamuchi angot amwa amu chang biik kabisa che streameni kityeme kityo chekakimwa biik kyok ofile nolo part of the show nebo betutab rani. Atinye tebutik karibu aeng President. Netai ameche ateb ale kandoinatet kongoi amu kiitu emetab Australia nyotou ak angot Nelson angot Arap Cheboriot. So tos kiek coincidentally anan tos kikoindoi ng'uiya amu kangimwawech ng'alekab kandoinatet kemwawech kityo somanet, imwawech bandab Uingereza, maimwawech ile at a given stage in maisha neng'ung kotos kikoindoi. Tebutiet nerube ko kokelen ketyem atyeb eng olinyo oli kouyo very tricky ne kindochi biik chemi emetab sang amu len chitugul bichu ng'omen kindochi biik cheng'omen ko korom kasit ala ngap kokeikei olimbo mashinani amu yeite boset so kosiri kone amu ngelen ketyem eng oli ko tokos kasit amu angot ngaking'olole ketou chapters chu ameche nging'ololi icherech kora icherech kimile Adelaide icherech olimbo Melbourne icherech ak kit age kora netikekere ko changamoto eng emoni ko ketwakte ng'olyo nebo ng'alekab culture. Nguni ngap ketinye organization nenyo ngoli neite bosen ko nobo ko kamama yani kerat emoni ako kakoek organization for a very long time. So nguni in the process nguni ko bichu ngendeulen in a process ko tauneng'wong kokere kele aja tu kalia bichu ngamech kotabangei eng emoni kamech koba kabileno kilen kaba oreng'wa chege. So in situation cheu chotok kibetitoi ano kemanuvandai amu kitindoi already existing organization, lakini kora ngelen kiro organization chu yeite pasen ko makere highlightani issues chekata amu kocham komwoe chi kole ngap komi ngoroik ngemwet ngoroik komi kemwete lakini mi ole kemwoitoi. Ko nguni ko ngemi yun kekase kabisa kele makimi. So advisenech ing'ololwech as we move forward kebendi different chapters. Akit kora nameche kora timwa President ko kokochang'a issues chemi emoni akot koitu biik eng olimbo mashinani keitu kibunu different villages kokwotinwek cheterchin ak kelondoni emoni kochang tugun chetesetai eng emoni. So akakere tugun chekokomong eng community che affectani biik chok directly. Tos akwek kitwek amu tebi eng office for the last 2 years 3 years ko tos otinye mechanism ne ku organization nebo kitwek
so address an issue ku ngalekab domestic violence eng emoni, mi ngalekab drug and alcohol abuses chetesetai eng emoni. Kokoit kora nekimakenyoru kora kalenjin eng olimbo mashinani, komi ngalekab pressure nekakokoromit eng emoni, mi pressure nebunu kurgat, mi pressure nebo sukul, mi pressure kora nebo emoni amu emoni kolabati. So tos mechanism ne tindoi organization nebo kitwek netoreti. Nebo let kora ameche kora ngiwe kora iyai statistically ko koit emoni komi classes, mi nguni wanafunzi komi kiwango neng'wa ko students, komi biik cho kakotebiso kenyisiek 10 ko kikoba squating'wa komi kiwango neng'wa, komi cho kikonyor kartasisiek komi kiwango neng'wa. So kikertoi ano barrier inotok singoit chi age tugul nebo kutit Australia ngokeitu kenyisiek 20 ngokoitu kenyisiek 5 kekargei tugul eng emoni atikeborchigei kebe kona different direction. Akit kora kidilendo ano ak divergent views, ingen ile kakilola tugul komabete Sangwartum. So kiliochini kora Sangwartum ichu ako chechok ako mi bororienyo ak kemeche kerat tugul ke moving forward. Ko sitesetai Mr. President, sitesetai itesyi ng'olyo nekateb Hosea, ko mitei kikere kora eng kebebertab Amerika ak biik chekakoba diaspora chechang, ko kiakere mfano anendet mwenyewe kakinye kebwa mutu lagok kebwa oli kwo wirinyu kot koit kenyisiek cho kilen kayam kwo tum anan kakoyam keyatita. Ko kiit kora ing yutok ko makimuch kebe gaa eng amuneisiek chekimakomukoksei, lakini kakoyam kwo tum weri. Koit nekakoekchi koba mainek amu kiit weri kong'et sirityenyi koba tum lakini makimwoiwo. Ipkong'et weri, kong'yait weri kanyunyo kolecho as ngot komawe kenyini kale komawendi, abwat as chukibo mainek chukikaba boriet ko kinyawek nyokole ara katabane ngalen kakeeku muren yekai tugul ketebi akere ale ara kosir koek weri ng'eta koit ayatita ngakiuit achop ole kiamuch achopto. Ko panganut ne nomuchi anan notinye ko akwek biikab kitwek simutai kora komi lagochu kakisikyi kebeberta noto bo Australia, otinye panganut ne sikobit tuguk cheu choto amu loo emonotok. Ako kokeny no katesyi Hosea komi biik cho nyokorobekei taban nyokotebiso eng taban kole kaitu bitonin amu nginyone kochang itinye kamang'unet neo ngingomutun ndegeit barak olin ikere komutin iwe sobet, ngiyachinde olotok ipkowalak sobet matokoek nekibwotchini, itebe taban matotebi ak biik mutai koit anan korusin ng'olyo kokekas atkan kora kele keketkei chi anan koketkei kosubkei ak tuguk cheechen koek kora problem nenyo. So panganut ne itinye eng biik cheu cho kanyokotebe taban ak mutai kait shida komeche kora toretetab kitwek. Ko kimeche imwa ng'olyo kunotok ko Mr. President testai neng'ung boroindo. Kongoi Balozi ak Hosea. Atinye tebutik chemakong'ering eng yu namache aib wakati nemaming'in awal so toret biikab kalenjin eng ole mitei. So keteb Balozi swali nekobo tai itebe ile tos kiteptoi ano ak kandoikab emoni sobit kokonyitech anan kotoretech anan kotesyech tetutikab emoni. So amache amwachi biikab kalenjin chemitei ole kosen alechok sikotesyin chito boisietab emet anan kotesyun kiy age tugul nekiyoe ko makikonin buch. Lazima iborchigei saa zingine iboisie ng'omnon ak kimnon saa zingine irep ak iborchi ilechi imache ole teben eng mesa ak ngoboisie ng'olyonotok decision table ilechi amache ng'echerenyu. Kokechang'itu biik cheketuen eng yu nguni ako kechang'itu biikab kalenjin. Makesoisoi chi kele tos otoretech sikisike cho kibendi akelete kimache mastanyo ole kiteben. Ko samwa kunotok ko eng kenyini kosirtoi ko kikiborie kakenai ole kiteptoi eng bichu, kakenai kele mi robin chekeaploni, kakenai kele oret nekilyon komakinde application nenyondet ak kakemaken sure kakehakikishan kele kinyoru kaketiken all the boxes, kakenyoru kiy tugul nekingen kele mokikiwekte ilet akende. Ingele kikikonech rabinik amu makomi kiy netokoitech, kakeyai kiy ole komaktoi, at komi ole kokicrosseni at T anan kedoteni an I kokeyai tukchotok tugul. Ko kito netai
ko ohakikishan ole konai ole oteben ano ng'echeret nekimekanen nekiamuane tuguk decision making table ako makan sure ole koyai tuguk chemokotin eng emonoto. Kito nebo oeng Balozi ak Hosea ko makat oiku biik chekororon ak kwe. Oiku biik chekororon che ngokonok serikali rabinik kokere kole biikab Kenya ko biik chemiachen. Melen kele ngeba olimbo kotini kenyoru biikab Kenya, keba olimbo prison kenyoru wa Kenya chakanyi oloto. Amu mara moja ke blacklist na ngele ngoma chang lakini ke prison go chang otogunotin nebo kwong'ut. So ko kito notok ne makat kerib kainenyo ko biikab Kenya. Amu ngenam kokoyot anan kenam lemindet anan kenam turkonindet anan ko kabila age tugul komengen chumbindet kole kalenjino mabo kalenjino. Kigere kele Mkenya. Ko amache amwa kongoi eng Western Australia amu kitinye organization nekile Organization of African Communities OAC nebo Africans tugul. As konoto koribe wa Africa tugul chekimite party chebunu emotinwek 54 chebo Africa. Ko kitwek ko subscriber to OAC. Yekitar OAC kende nekile Kenyan Community of Western Australia nekikimite kenyisiek chechang. Lakini Kenyan Community of Western Australia kobo biik tugul bo kabila age tugul nebunu Kenya. Ak ketindoi president nenyondet ne wakati nekimite nguni kobo chitab Kalenjin nekile Jeff Ngetich nekokwa akine boisiet nekokotuyech biikab Kalenjin ak biikab Kenyan community. Ak kikitoi boisionoto sine kenyisiek 2 chekosirto so konyokokimiti kityo president neketindoi nguni amu chinyo kora ako lakwenyo nebo kitwek akine. Ko sikecham keyai kasitab kitwek ko amu makitinye culture nekile Kenyan culture lakini kitinye Kalenjin culture. Komoi kiyai ng'alekab culture nenyonet kotikekuregei kibo Kenya. Angen ale mi swali nakateb Hosea eng yo kole oteptoi ano simutai komakikono kainet kele koiku wa kabila. Amache amwaun Hosea alechin kingetau kenyitab 2016 ko kikikurne ng'olionoto. Makichilil ng'olionoto kikikurnech kiit kestakanech kestakonjech olimbo High Commission kele ngakoit biikab Kalenjin chekakome kopesho wa Kenya nyu. Kikiboryenech nebo man amu kimoe bichoto kole kebutoke sindakibutoke masikikekweriech lakini kikinai kele kenu kiketebi eng kenyisiek chechang makitwoech. Mami crime age tugul kokeyai kasit chito akicham kabileng'ung. Mami amu inye ak ane makikwei keiku keyek, makikwei keiku tugenek, makikwei keiku kabila age tugul nekikonech Mungu. Ko amune simakikasegei. Kekweriech lakini abwoti kenyitab 2018 keng'alal ak High Commissioner ne mi kwendi nguni neko chito nekararan kabisa nekokitindoi eng yu nekile Isaiah Kabira. Abirchi simet Isaiah Kabira High Commissioner nenyondet ak amwachi alechi kose Isaiah atkekimikitu biikab Kalenjin. Amache kokimikitu kokoek, kokimikitu cholwoe, kokimikitu lemek chumbo ngokaik, kokimit chi tugul eng grupisiek kyok. Ko achek tugul kekimitu ak keiku kimnotet biikab Australia eng noto kilen Kenyan Community in Western Australia KCWA. Kokimitu amu chi tugul kikim ako ngong'ololchi biikab Kalenjin kokosoi. Kong'et kokoyot kong'ololchi kokoekchi kokosoi. Keleini tugul anyun yo mi ki nebo wa Kenya okangeyai. Kokose chi kosir konyo kong'ololwi kokoyot kole amache ayai kuni. So kakiunitu acheket boisiekab kok chekimi mashinani olin kimi ak biik. Kiyan Isaiah Kabira. Ako ngamwawo kokeyai kasit ak Isaiah Kabira angot oin kokitindoi gala nenyonet kokiiteunyi kosapotenech kole lagok chok wa Kenya chok chendoi sherehe neng'wanget koyokwech eunyi nekokitoretech boisiet nekokitindoi. So mobargei ak biik, know your place on the table. Makonin chi eng silver plate. Nam akinai ile neng'unget by right. Ngimi emoni melen kele kisoisoi chi achek kele kimi emoni, makindoi makosa kemi emoni. Kitindoi every right ku icheket. Amu kito nekindoi ing yu Balozi amu meimuch ingen mising anan kikanyo Australia ingen. Emoni kimukobo chumbek chutok mito. Mi biikab kobo emoni chekekuren aboriginals. So achek tugul kekose kokitoek ngolen kotukwech chumindet kokitoot akine mi ole kibunu. Mau emotinwek alak kingemi sayu Uingereza ko kitindoi menotet neter biikab Uingereza amu kere ko emeng'wa. Ko kikinyenyekioni kemi oloto lakini ngemi yu kengenchigei kele kibwoni tugul imuch keishokoit mbele yetu keitu nyuma yao lakini kimi tugul kokitoek lakini kokikenai our place on the decision table ako kikigraban ako kikiibe lazima. Makimit ine keibe mising lakini kikimekan sure kele kakenai ole kibetitoi. So ko amache amwa notok alechok mami chi nekonin kiy lazima iborchigei tukchu ko chang rabinik chendoi serikali
ye chang robin chendo serikali ko chang kabilosiek alak tia biik chebunu Asia chemi yu tia biik chemoche robinikab serikali ko lazima kebun oret nekararan binyoru robinikab serikali makonu serikali robinikab buch angot ami robinik ko lazima ifulfillen anan iyai requirements chekwak tugul. So kotebutiet nebo oeng neketeb Hosea ko keteb ilecho tos kindoi anan tos kilideni group age tugul. Ko ngalen abwat kole Hosea ak Balozi ko motinye experience nekararan mising ngalekab kendochigei. Aya atkale kandoiset nekiandochi ko kingomi primary ole kinye ko kikikwai privetiat lakini kingekwai ko ngalek kuchuto kora. Kiamoche amwei kikikwai tamit agenge nyoleni molmeot momoche nyigis ngecherani amone matamuchi polotet matamuchi chuku chekiimo. Keisto matatestai ko private ak tun atore classes. Awe ngami secondary akweri ngami form 3 kekwai ko kenye private. Yekikwai private kianre kiawe tamit agenge abirchi my brother in law nekile Johanna Rono Johanna Chebi ne kwanitab Kennedy Rono nikimi tugul yu ak Amos Rono kijana yanyi nemi yu. Alechi momoche kasini konyo sukul kolenye keng'ololchi principal koesio principal kiyote ki 1992 kolecho principal 1991 kikanyo kityo multiparty Kenya kole igere kina Matimba igere kina Raila kina nani kina Jaramogi Oginga Odinga igere kina Wamalwa kijana apichu tugul moche korep ng'echerok kina Kibaki kitomi opposition Kibaki kole igere moche biik ng'echerok ilen memoche ye kiborye no ako esio matikeisto andochi sukul akoi tun atore kapkokoyo. Kia chitab college inanegei eng sukulit nekimi biik 1,300 lakini kia chitab college inanegei ak kia senior prefect eng sukul noto. Ko akoi rani ko kingatar sukul ko matandoise nekilen kindoise aya eng kanisa kingomi kanisa ko ubwoni kandoinatet kora. Amu abwoti kingeit Australia atebi kidogo kekona kandoisetab kanisa aiku nekile senior elder biik chemengen abo 7 day ko eng 7 day kendei biik chekile elders kekona aik nekile senior elder eng kanisa ako kia kijana yani mingin aiku senior elder kakishikonyo ng'olyondo nekele senior ishonyo elder o Balozi ngakiaiku elder kait Australia lakini kibo kanisa noto aiku elder akoi tun amondoi kanisa noto kebe kaniset age nemi ole kimenye nguni ko kibo aiku elder eng yundo kora akoi kenyini kosirto alechi bichu tokonoto amun so ngandoiset kiandochi noto lakini sana ko tugun chebo kanisa ako ko kandoiset nekokimit nekoet ko nekobo Kitwek amu koi kandoiset ne indochini biik che secular ako kandoiset nendoi boisiet nekim. So ko history nenyu no nebo kandoiset in a nutshell amu maimuch atar tugul. But above all things ko of course ngo kitunishe chito ko kandoindet eng kong'ung all the time. Indochini lagokuk, nda kwondong'ung ko assist kotoretin ko deputy president ng'unget. So naturally ngo kaitunishe ngiyoni anan meyoni ko kaiku kandoin. Kaikchu alak ko chekone biikab emet. Mr. President, pole kat amameche atilin kut nga kaker kora eng yu kongyo somani eng yo anyoru kora ale inye ko i founder nebo kakile kibagenge nekile Kadi Sacco. So abwoti ale ngoto kitou kibagengeit nekile Kadi Sacco ko lazima ko indochini kibagengeit. So abwoti ale kandoiset age no ko kameche kora ateschi ale ing kibagengeit Kadi kotokchingei ne tos toretoito ano biikab Kitwek akwa amu Sacco ko Sacco nemitei olimbo Kenya, mitei Australia. Ngotameche ane ami kebebertab America ko tos achut Sacco ini ako ne makutik amu abwoti ale ni ko kandoinatet kora. Testai Mr. President. Kongoi Balozi amu kebwotwo. Amache amwa ale Kadi ini ko acronym anan kikinwakit mineni Kadi Kenyan Australian Diaspora Investment Kadi. Ko sikekure Kadi ko kikimoche kekure korok Kitwek, kikimoche kekure Kitwek Sacco lakini ndakilen kebe Kenya keregistan keleje mi Kitwek Sacco nemi Eldoret makeregistan amu mokiregistan kainaik oeng. Nebo oeng ko kekochi kainaik Saccos chemite diaspora komi ole kesuptoi. Ki Sacco netai nguni biikab Kitwek chekokinye ketou Sacco eng Australia. Mami Sacco age nebo biikab Kenya. That is why kikurenen acheket Kenyan Australian Diaspora Sacco. Tunda nyo nebo oeng maon ale kikochin kainet. Ko kongoi Balozi kito namache amwa kityo ng'alekab Kadi. Ko Kadi ini ketinye kandoiset nebo Kadi neter ak chebo Kitwek. Lakwetab Kitwek Kadi kikitebung'engse
kandoikab Kitwek ak biikab Kitwek kele ngemi emoni bichi komie ketindoi kiachei nekisete kolejitab kolenjin kisete tai katam. Ko puch kendochigei ak kenai ng'alekab siasa ako kimit Kitwek ng'alekab ketebe emoni ak mutai kakimach kebe gai komakitinye kiy. Ndamache ane bosom nguni 1,500 milion 500 mokoi kono benki. Lakini atketinye rabinik chok chebo sako ak kemache keal building Eldoret ngele angot neu White Castle at kele kakomach kwalda chitab kobo. Ko rahisi kwalwe ko ki sako. Kekeri kele ongeyotyigei kiy nekiyoe nekindei rabinik chok siketoretegei. Ko kadi ko leadership nebo kadi ko ter. Kikituye kele ngeyat kadi ni ak kekwai biik cheindochin. Ko amache amwa kongoi amu kitinye kandoindenyo nebo kadi nekile Daniel Ngetich ak grupit nyi. So kadi kondoi kandoisenyi neter. Machas kadi ko kisiche Kitwek lakwetab Kitwek. Lakini kikiro kele makimache ketuye ng'alekab kandoisetab Kitwek ak kandoisetab nino makimache ko succeeden amat koetyi kasit chito neindochin Kitwek. Ko kikekwai uchaguzi arap 8 kekwai Daniel Ngetich ak biik chi kina Joan Cherono koik vice chair lady ak kina Ken Kurgat kina treasurer kina Sami Chumba ne secretary nenyondet kondochin grupit notok Balozi ak Osem sikobit konorwei rabinik kyok keseven rabinik kyok koit wakati nakimach kesom anan ke investan. Ko sako ini imuch investan ko inyendet imuch ke investan ko ki group ako much keyai kiy age tugul imuch isom rabinik. So awal swali nabo Balozi nakatebe kole tos bo chi tugul sako ini ko unotok. Angot inye Balozi imi America imuch ichut. Imuch ichut tai imuch ilipan rabinikuk chebo kila mwezi, tai ilipan rabinikuk chebo subscription koiku member chi tugul. Angot Osea ikere eng yu ko member nebo kadi ako menye Olimpo Adelaide ne mami Western Australia. Ma member angot nebo Kitwek Osea lakini member nebo kadi. Kadi ini ko makisile kabilet ko ile mindet ichute kadi. Amu ngeit ng'alekab mung'aret ko mokitukyi acheke kele ngobunji kalenjin anyun amu cooperative society Osea ak Balozi komache biik kochang'it eng orit so much onyoru pool nebo rabinik. Mr. President, mutyo kora katilin kemwa ile amuchi aregistan so kimokechi siling ata ngot ami kebeberta nebo America ak amach achut kele kiliponi ngarawa kiliponi siling ata ako ndameche achut kemokenata. Kongoi Balozi. Swali chaketeb ko kororon kabisa amu yotok ole amache ateche kadi. Ngimache kadi joinen korok kotomo anyo ng'alekab chaketeb Balozi iwe website nenyondet nekile www.kadi.com. Ngiwe www.kadi.com komi yotok procedure tugul chebo ole kichutitoi rabinik chemakat ilipan. Ko kitinye registration fee. Memuch anai at the top of my head right now Balozi amu tindoi official chekwaket. Lakini top of my head uyo kilipani 7,500 chebo Kenya, which is about $100 in Australia. As orokomi chebo kila arawa che ilipani 5,000. Ko 5,000 ko melen ngel rabinik chechang chito nemi diaspora. Chito nemi diaspora komuch kwai ng'alechoto nemakikimchin mising. Ko biik chemi Kenya ko tokotin at komeche ingian kadi ko itakat nebo kwang'ut tai imuch ilipan rabinikuk chebo kila mwezi. Ako kikechopwech neikere chito account ng'ung, ikere ole betitoi rabinikuk. Kitinye system nejoineni system nenyondet nebo yu ak nebo Kenya sikerchinigei account ng'unget ile betitoi ano rabinikchuk. Mi SACCOs chemite America che kikwai komyeit. Ko kingwai Arap Ngetich boisiet nekikwai nekiyai boisiet neo. Ako kiit wakati kingami Kenya aleti arap 2 arap 3 ko kikiborye registration. Ako kiawat kait ketuye Commission of Cooperatives in Nairobi. Ako kono chito nekitorete ko registerwech. So kiyai kasit Arap Ngetich Daniel namache acknowledge nguni amwa alechi kimwoe kongoi Daniel eng kasit nekiyai. Ko chi age tugul ko takat ko ingian kadi, itakat Balozi kimeche ichut tonight. Takat chi age tugul sikobit ketech ko inyonet bo Kitwek. Tos itinye swali age kotomo awe? Kongoi nye Arap Mr. President, agere chi nekilen Swas Damu kole interested with kadi chicho
ko kongoi amu kaimwoiwech ile imuchi iwe www.kadi.com inyoru ng'alechoto tugul. Ko chitab Kalenjin ngole imi kisome ivisiten website ino asiketyem kora kesapoten kibagenge ini kitoi bororietab Kalenjin eng kebebertab Australia. Ameche ale kongoi Mr. President amu kele kiwe kot ko kikeregistan eng kebebertab Kenya. Ko tuguk cheu chu chekemoche ako chuto cheikimitech ko melen kotatinye tebut ko ameche kityo sikoi kotekeketyi ing biik chemeche kocheken website asikoker kole ngot komeche kochut kwae ne ako kongoi amu kele imuchi kosubscriben chi age tugul ko biik cheomi kebebertab America, biik cheomite olimbo Middle East, biik cheomite Europe omuchi ochut kibagenge ini sikekonobugei tugul ko kibororiet. Ko testai Mr. President. Kongoi kotatestai ak maswali chekobo Hosea. Kateb Hosea kole ngemite emoni bo chumbek ko korom kendochi biik amu ngatiben biik shabik nebo kwang'ut. Kokere chito kole ye kianyon Kenya ara kaitu yusinyi kweri ako nyiribo kuyo kimi Kenya akena nineta ile mai keyai ni mai kelia. Ko akamwa Hosea kora kole ing city nemite ko chang bichep kabilosiek alak anan ko bichep meto che korom kilen itau grupit ng'ung keker kuyo kebun chitu kabila. Ko maishei kakamwa noto po kabila ko mechilile noto kimwoe lakini makat ikimitu akinai ile ibo Kalenjin ak ibo Kalenjin itinye space neng'ung ne makat kemeten iyai kasing'ung. Ko kendochin biik ing Western World anan emotinwek chepchumbek ko ngamwaun Hosea ak Balozi mokoi amwa ane ale korom. Amwae ale biik kyok ko biik chekose biik it ako kose kandoik. Biik kyok ngitelel ak iborchi biik ilechi amache kebe kole ak itestai iyai kunoto consistently kosubin biik. Biikab emoni anan biik chikobwa Kenya chemi Western World ko biik cheng'otiben nebo kwang'ut. Biik cheng'otiben che makoi berber koigeny amane kole kiplembechwa chichini mami ole imutech. Ko yotok as inyoru tabu at kimeche imas bichu mami ole imeche imut. Ko amache amwa kongoi eng biikab Kitwek ak atestai amwae kongoi amu kiandochi biikab Kitwek kenyisiek choto somok ako prior to that kiami committee nebo Kitwek kotomo aro ane difficulties kele kachallenjena chi amu kalia amu ng'om mising anan lion. Iman kitebeno maswali che ndap kouen saa zingine. Iman ndap alele amu koi kandoindet ilele ndap iyai tugun alak chito chemanyolu anan imekan decisions chemanyolu chemaiyan biik. Andelen iroman ile ka wrong decision lakini kito namache amwa kongoi konyokomwowo bichuto ng'oret nebo kaming'inetabkei nyokomwowo ng'oret nebo konyit naker akine akabirgei ale oye katalel eng yo katateresan. Ko kito nemi kendochin bichu ng'omen ko itestai iku consistent iku chito neyoe kito nekemwa akemwa kito neyoe matiiku chito nendoi ng'elyebwek oeng. Iku chito nemache biik kosubin amu makoi subin chi komemi ole imuti biik. Ngitindoi a clear plan akimwochi bichu anyun ko structured makat ikochi business plan ilechi amache ketokchigei ole kile akiconvinsen amu mau bicho barali cho imwoini kityo ileni ndawe parliament nyotekwo barabaret akoyan makoi yan chu makat imwochi kile chicherunenon rabinik at kimwochi angot serikalishekab oli ngoe campaign angot kimi opposition ileni biik nyoteche barabaret ako sinyate barabaret acheru rabinik chebunu ole kile nyotile kine kile nyolyon ibkoro biik man kole itinye plan ak itinye ole icherune rabinik kokergei ak bichu choket amu kikotebiso eng yu kikouni chumbek achek meyoni lembech bichu choket as makoi berber bichu choket akimwa tugun chebo lembech sikosubin mesubin ako mara moja kowesanan. So ko ng'alekab grupishek alak ko makat kekonyit grupishek alak chang grupishek lakini the key ko ketestai kekonyitkei akenai kele kinidenigei. So katete bose wendi walu haraka amu akere wendi sait nebo man ko keteb ile ne issues anan ne challenges anan ne tugun cheimi biich eng emoni kimite ko mabwoti ngotos exhausten amu ndap ko tabushek cho faceni anendet anan ko chotokchinigei ko memuch kokergei ak chebo biik alak lakini amu ami ng'echeret nebo kandoiset ko chang biik chenyokomwowo tabushek chebune ko amwachini biik chemi Kenya mising ko ngamwowo biik chok alechok ngebwa emoni chumbek ko ui kasit as mamoche aberberak lazima kewir kasit eng oli lazima keyai kasit so kwa kiy age tugul sinyoru kot nemenye chito
sinyoru angot beek cheiye cha free eng Kenya iwendi keringet irome beek koma free eng oli. Kergei ak chito nemenye sai town, ki age tugul ko silingit. Ako siko silingit ko lazima imande iyai kasit. Ko ariren mising wanafunzi chebunu Kenya amu ilonyi sigikyok lagok ak ole kakwo lakwet kolanda ngopkoborchigei anyun ng'alekab school fees. Lakwet ko kotore form 4, lakwet kondo kenyisiek 18, 19 tugoming'in lakwet. Koit yu mengen tai ak let lakwet kakonyor freedom nekanyor freedom lakini ma freedom komie amu ngeyote sukul kemoe rabinik. Ki age tugul kemoe rabinik, ngosir sukul kemoe rabinik. Ko amache amwochi biik chok chemi gaa ole ngomuche oyoku lagok koba emotinwekab sang, ngokomoche koba America, ngokomoche koba Ulaya, ngokomoche koba Australia. Anal ndap komaimukak lakini otiem kwai lakwet degree netai eng Kenya. Kiamwa kong'ete kaitu ako tomwoe kora ale moyoku lagok chemengech mising amu konyalil lagochoto. Lagok chetogomengech kotomo komi ak sigik. Moyoku amu nyokonyoru challenges eng yu, nyokonyoru biik mara moja chekaimas lagok ako ng'emaske lakwet. Ak tabushek alak chechang kataiteb Hosea chebo domestic violence, drugs, peer pressure ak tugun alak chechang ak freedom nekonyor biik. Koketeb ile kilyon Kitwek sikeadressen ng'alechu. So amache afokasan mising ng'alekab Kitwek amu mie ng'alal akobo organization nenyunet simang'alal chebo biik alak. So ing Kitwek ketindoi leaders cheyoe kasit nekararan kabisa. Kitindoi departments chebo boisionik tugul chekimoche keyai. Kitindoi boisionikab women, kitindoi boisionikab neranik, kitindoi boisionikab lagok, kitindoi boisionikab strategy anan chekibongondoi, kitindoi boisionikab sports. Ko every docket nekitindoi ngobit shida age tugul kekere kele tabu nai ngufolonjin ng'o. Ngoka kasi ngoka tabu nekobo chepyoso ketokyi kandoindenyo nebo chepyosok. Koborye boisiet amu ndap komi tuguk alak chebo chepyosok chemanyolu angot akas anendet. Kochil ipkotar ng'alecha, ngokomi nebo murenik kendoi kandoindenyo nebo murenik. Ipkoborye ipkotar, kokomi nebo strategy, kokomi nebo neranik. Kiibwa anendet kityo anan kiipchin committee nenyo nekikure the leadership team anan kikure TLT, keipchin tuguk chekakimikitu chemaimuch kotar. Anan komoche robia nepketorete boisionik kwai. Amu saa zingine ndap komoche keyokto biik koba counseling. Tabushek komi ola tugul Hosea. Ndap komoche biik simple counseling. Ako achek alak komakitrain counselors, imuch counseling up to a point, lakini ndap kotemena amu ndap konyikisitu alake mising amendoi chito knowledge. Kebwone as nyikele tos ondoi counselor, kerefonchi counselor ngokamite. Tom kerefonchi so far lakini kindoi counselor neimuch keboisie ndakimoche. So ko kito namache amwa notok as alecho kitindoi structures chedilenen problems chekindoi. Ako every year keyoe election kekere tabushek chekokinyoru kenyit nekosirtoi kero ngotos nyolu kende chito netos indochi yoto. Example, kimeketindoi a department nekile strategy and research and development. Ketindoi nguni, ngobit tabushek nguni kekochini department natak kondochi akocheng solution. Ku tabushek chekokindoi chekobo corona oin. Kingobit tabutab corona, kenai kele ai koumisan biik chok, ai kobet biik kasishek. Kong'et research and development anan strategy, kondochi, akenyoru structures chekororon, akeboisie notok ketorete biik chok kele atkonyor biik, atkobet biik kasishek. Atkomutai konam biik chok corona kelyon, kechop kelen out plans chekiyoitoi kasit natak. Ako kitorete Mungu amu makiumian ng'alekab corona, makinyoru chi nenyonet nekanam corona. Kibet biik man kasishek, kirektoi ng'alekab boisionik ak ne ak ne. Lakini kikindoi structures ak mechanisms chekikimi ketorete biik. So mi atoroti maswali cheketeb Hosea, ko keteb ng'alekab classes chebo students anan ko biik chekait emoni ko tos tepto ano chito nekoitu ak chito nekikotebi kenyisiek chechang ipkokas akine chichoto koitu kole abo Kitwek anan abo biikab Kalenjin ako kikergei tugul. Kito namache amwa balozi ak Hosea nekikekimit Kitwek aketestai kekimiti akengele tokomi room nebo improvement ko ng'alekab konyit. Kimache kekonyitkei ak kiyoto nekemwoe kila ngetuye angot kemwochinigei kele ongekonyitkei ko kiitu kenyisiek 20 mi biik alake cheu kina Getty Mwarei ne kandoindenyo nebo ladies kikure Getty Mwarei Williams ko kikotar kenyisiek chechang abwoti ale senior inendet eng achek tugul. Ko kandoindenyo nebo chepyosok ko inendet kongen kikotebe yu kikoro biik kobwoni ako weksei. Ko mara mingi ketebe Getty kele kiteptoi ano. Matare chito agenge ng'omnon. Biik chekotukoitu kementoni konai kole kitebe kiy.
Ako biik kiketebi ing wakati nemamingin kekochini akichek wakati netokosetloni. Lakini kito neo nekikekimit ko kekonyitkei tugul ak kekerkeitu tugul. Ngoi student ibo kolenjin, ngoi mwanafunzi ibo kolenjin tai ilen kityo kitwek ko ii nenyo. Cho imwoe ile students anan ko e-citizen, ma e-citizen itinye papers anan metinye papers ko matabu cho makimoche angot kenai. Cho ko details chekuket. Kito nemakimoche kiumian kityo ko iumian ng'alekab tugun chekatimuch ketoret. Ngokome koyakitu kartasishek ko memuch iyai. Kencouraginin keleinin nyo keng'alal tos kichopto ano. Angot makimuch wenyewe kemuch kerefan chito kelejin komi olion mi ole kile komuch kotoret biik. Lakini details chebo student anan ko e-citizen anan ko inem ko chekukyo. Lakini kikochinigei konyit sikekerkeitu tugul. Ngitinye lagok anan metinye lagok kikerkei tugul ko kimi. So kataite bese Hosea ile idilendo yano divergent views chetindo biik anan kiandolendo yano yo tindo chi tu alak chemakerkei ak chekuket. Amache amwa alejin ana amwa kolechok kenyor biik chetindoi kabwatet neter ko very healthy. It is very healthy ana kararan komaibwoti biik kokerkeit. Amwat kokerkeitu tugul ole obwotitoi komounitu tuga. Chingele ongetokoste ketokosto ngerekte. Amache ngele ongetokoste kole chito age amune siketokoste. Ile chito tilde barak anan bitite barak. Koteb chito age kole amune siketilde barak. Metilde kityo barak amu kakimwoun anan ile amu kakosoman so kongen. Achame biik che questioneni, achame biik chetindoi divergent views, but amache chito netindoi divergent views in a respectful way. Ko kito namwoe kora ko ng'alekab kondit. Ngokonyitkei biik angot yenyo indoi divergent view, ma lazima kekoshine ak keita common ground. Lakini tai kono nafasi amwa nenyunet akoni nafasi mwa nengunget kekoshine. Ngawineni ninyo my side ninyo mastanyu ko soso. Ngomamuch awinenin kekonyitkei akemete kunoto. So kidilene kunoto angot ing grupit nyu nandochini nebo committee nekile TLT anan the leadership team makikashindosi tugul ing tuguk chechang. Kindei yo keng'alale ubunge upkoit saa zingine nekibire kurait ko ndabande akine nenyunet yo kito nekaborien kesindana kekoshine kunoto ngakesindana kekoshine kunoto akemove on. Ko kikeyai kunoto angot ing the larger group keu noto kisiregei ng'alekab principles lakini makisasegei. Komi ng'olyo nakateb balozi ne very dear to my heart ng'alekab desturi nenyonet ko kibikab Kalenjin ako choto ko kayatitaetab lagok. Balozi amache amwaun alejin tekeloen ing yoto tom kenam mising lakini mi department nenyonet nebo murenik neindochin Mark Cheruyot mi koborien Mark ko chito nechome culture nebo man ako lecho amache adilene ng'alekab culture nenyonet especially neu nebo tumwek. So ng'e lagok chok keyatite eng oret nekararan. Ongekoshine tuguk alak komakomukoksei. Saa zingine konamin lagok komi teenage moe koba tumdo anan ko neranik. Ako kanamin boisionik alak chebo yu imuch menyoru nafasi ngap kasi chito, imuch menyoru anan ko imuch mendei ko rabinik cheimuten family koba gaa. These are realities tugun chebo man chu. Komoche kenai kele kemwa balozi ile kile Bible ole kewe inyaban koik neng'unget. Ko kikenyaban achek Australia, kiwei gaa Australia. Kito netoretech ing Australia ko tiketindoi amdaet agenge, tiketindoi kito netos kiyai. Tom kekimikitu ng'alekab tumwek no koit keyatite lagok ak kele orchanyu mi lagok chok kemong'u. Lakini kokotoi koyatitab biik. Angot mi chorwenyu Sami Tanui abwoti alat komi lainda kokose nguni. Kiyatita lakwenyi ing yu. Ako kimyeit kabisa kikibeb keng'ololi kijanayat. But of course iyotitoi akotebi ak lakweng'ung ko. Mami menjoshek chekemutis. Lakini kimoche keit at time netos kicheng a place amu emoni kimenye ing yu ko tokoyatat olimbo sang. Busy olibo town, chang biik town, lakini tokomi mbaronik olimbo sang. Imuch koit wakati angot naing'et kitwek kecheng a place nemuch kekomban singendoi tumwek chechoket keyotitoi eng yundo. Kimi ketokchini keyoto lakini tokolo tom keit yoto. Ko ng'alekab tumwek ko tuguk chekimen ako tuguk chekikomekanech kikwaech biikab Kalenjin keiku unique makikekerkei ak biik alak. Ng'alekab tumwek kikwaech kekerkeitu ak Jews chekamwoe amu biikab Jewish ko tumdo ko kiy nebo maana. Kingen tugul kele Jesu kiwo tum kobo betusiek 8. Ako kikesub lainata mabendi iman chechoket kobo betusiek 8 lakini kikimiti tumdo ko biikab Kalenjin. Kotom ketar mi biikab aboriginals emoni balozi ak Hosea cheingen ng'alekab tumwek nebo man. Ako king'ololi ak one of the members nekile Barnabas Ukut nemi lainda akine nguni kostoi.
College no mete ke ngalolji bichu bo aboriginal sekero ngotos kinamge tugul sigeyoe angot ngalekab culture tugul sabar moja angot akisomanen kele keitano siketeilan keyachi choket ko tigelo erinyo tom keyai lakini kimi kengalolen ak kemi that level kimache kabisa beshiet agenge kenyoru menjen nyo. Kongoi nye Mr. President. Ako kongoi kagere kakatep chingyo mising akobo website nebo SACCO ko katyem eng yu kotanyoru biik cheisubech www.kadi ko KADI SACCO oneword.com. So www.kadisacco.com. Ko kimeche kesom kele ngot imuchi chi neimi sang neimi emotinwek alak ko keingiane iegu member ko $100 atya isilipani $50 anan 5,000 chebo emetab Kenya eng kila arawa asikobit itestai iegu member ak itestai kounotok. Ko kaimwa komie kaiaroru komie Mr. President ile bo kamanut kobwa lagok che kakotar first degree eng olimbo Kenya ko kararan notok. Ko kinoteschini ane kityo nyo ko ameche amwochi sigik chekosech ngikose ngoi sigindet imi emetab Kenya ko kit nebo kamanut ko chito ole wendi lakweng'ung kararan iyai research sinai ile wendi ano lakwet ako kit nebo kamanut eng tugul ko chito nepkotoche lakweng'ung ko noto neiku lakweng'ung. Chito nepkobikeni lakweng'ung eng airport akomut ko notok netitaminani ole wendi. Mekany komut chi age tugul lakweng'ung lakini nai ile wendi ano ng'o nepkotoche ko kit nebo kamanut kimeche kityo keteschi Mr. President. Yebwone lagochu ko kararan kenai kele nyokobendi kotepche komng'o ngot ko mi families ko kito nebo kamanut. Agere kasarta ko kakwo tegenye tebutik oeng Mr. President chekakimeche siketebenin ko mongen Hosea ngot itokomi biik che ngot ko kakoteb chi tebut kimeche kityo kotai acknowledge biik cheisubech asikobit ketestai sikekochi Mr. President tebutiet netai atya ko ing yumbo let komwa ng'alekchik chebo let amu agere kasarta ko kakwo kounotok ko Hosea mongen ngot acknowledge biik chetokosubech kimeche kemwa kongoi eng ichek tugul. Kongoi Balozi Peter Rono, kongoi kora president nenyotok nekiwechi kongoi kabisa ak ofisit ng'ung tugul agere mi kosubech the whole office agere Western Australia katelelso tugul in solidarity ak kosub tetutiet kong'ete kangetau agoi saishekab koraki. Agere kora kakomong chi nekekuren Kipkorir Rotich ko chitab Alabama koretab olimbo Balozi. Agere Mercy Cherwon, agere kora tukomi biik on solidarity angot Alfred angot Julia Chirchir komi kebebertab Australia kosubech angot chi nekure Veres Cherotich chito nemi olimbo kebebertab olimbo emetab Uarabuni kosubech. Agere chi nekure Aina Kemboi komi kebebertab olimbo Cyprus Nyurup ak kosubech. Agere chi nekure cheptab Sirwanei kosubech kora Steve Kili Josephine Yego Kabongwa olimbo Chepterit Asbon Koech kobun kebebertab olimbo Camera eng emetab Australia. Agere chi komi nekekure Emily Moigai kosubech angot Ambassador Kiprop ne notok kotelelchin docket nebo ng'alekab sports eng kebeberta nebo Western Australia. Agere chi nekikure Joash Kemei ko kainet nenaat ko Simba Moja, chito neyoe boisiet neo kabisa kohighlighteni issues stories chetesetai eng olimbo mashinani akobunu Nandi Hills Isaac Serem mi kebebertab olimbo Western Australia ko ki chitab Sydney wansilishi chekibo Kiswa. Agere kora Kipkoskei ng'eny olimbo Kabiyet ak biik chechang cheisubech eng kebeberwek tugul kilen kongoi. Agere kora Bishop Sai Kong'any uyo in 2 weeks ago ko kikinoktureten inendet kora koek kandoindet kora nebo kanisa, kandoindet nebo Neema Church uyo eng kebeberta nebo Western Australia. Kongoi askofu akobunu kokwenyu olimbo Moi University kongoi eng boisiet nemie kora neyoe eng olimbo Australia. Ameche kityo sitate Balozi ako mang'olio age eng yo kora ale mwochi president kotitilwech kora ale mi murenjum mi lagok cho kora che kakosomonso koit emoni ako kakosomonso isko ale kakoromitwoktos lagok ale mong'ololchi kora the boy child simakometech sikenyolilse kora ako kakesomonso kitindoi papers kitindoi ale sambut nekokekonin
komuch itilchi muren chungu simokong'ete lagok chepkasi kokoroboktoenech biik alake chebunu kebeberwek alak. Manai as president at your own will, komuch itilchineiwech our boy child. Ak kit age kityo president kora ameche sikiteshi in terms of kitun kong'alal kandoindet age nebo emetab Kenya kimi kotab kanimbo Amerika kokomendan kabisa kolech bichep emetab Amerika chomong'u emotinwekab sang kabisa komatoweke kabisa olimbo gaa kabisa omuite kabisa kalotepse kuchumba chekiba Australia akot kosisyo makowekse tos awatishu advice lejin ine bikyok chebo emoni chekikoit oli kotikomuita kole matikorwoch kowek olimbo gaa. Akit kora nemeche sikimwa president, how can we incorporate bikyok in terms of olebo Australia ak olimbo mashinani olimbo kurgat olin kora si at the end of the day ngemuveni forward kora ngemoni ebo Australia kora kotesetai boisionik alake eng olimbo mashinani. Agere kora kakomong boiyot nekebongesan kora nekekure Jonathan Cheptilis. Jonathan Cheptilis ko kikanyo emetab Australia kalejinye congratulation akobaibai Jonathan Cheptilis kabisa kale kinyetach kebebertab olimbo Western Australia. Ak biik chechang agere kora kakoingian Dr. Sambu, Dr. Kipkoech Arap Sambu kongitiny ng'alechab culture kabisa mi boiyot kosubet kora boiyot Dr. Sambu angot boiyot Kwamba Chepkoskei kaunganin mukono eng ng'alekab culture ak history nebo ng'alekab lotiem onam emonotok eng oratinwek tugul. Ak kit age president kora kokoistimwawech ile ara tetutik ne as we move forward ko tetutik ne amu ingen ile inye kaieku kandoindet mutai ko tetutik ne neketinye as we move mutai kala ina kokwai ko kikimong'u kebwa tugul nebo kenyino tugul kotebe biik chebo states alak kole ara une tos kiitunda ano kenyisiek chebwone sinyikeboiboitu tugul eng emoni ebo Australia ako tos it kiwango neitite ketach kora kandoik chebo emetab Kenya yo kitindoi anifeni kole kuno kokochob sikosikyi konetegei akichek emoni ebo Australia tugun chekororon chetesetai eng emoni ebo Australia. Kongoi kongoi nye Hosea imi kebeberta noto bo Adelaide. Ngoto kesubech anan ko kenyon ichute programini ketinye inendet president nebo Kitwek anan neindochin biikab Kalenjin, bororietab Kalenjin eng kebeberta nebo Australia ak kebebertab New Zealand. Inendet kekure President Stephen Sitienei. Kotomo ateschi tebutienyu nenekit agenge eng yo sikokekonin imwa ng'alekuk chebo let. Kokatinye atindyo kitikin Mr. President nebo kebebertab Australia. Kimwoiwo chini mangen ngot ko iman lakini kameche kityo ateschi sikobit konai chi ko atindiondoni kotinyegei ak bichu kemwa aborigine biik chebo emonoto bo Australia. Ko emetab Australia ko emet kora ne abwoti ale kinyokonam biik chebunu emetab Britain. Ko kinyait bichutok chekekure missionaries, kikure biik cho meskeniek, ngo kikekas kele kibwa meskeniek ko missionaries. Ko kinyait emoni missionaries chekibunu Britain konyor chitab kobo koret notok kikure aborigine. Ko kimakong'ololi chichi Kingeresa. Ko ng'yoto kotepchei kotlen kotepsei amu makase Ngeresa kokase nin aborigine kotyem koboisie sign language, yani kaboisie eunek koteb kole kaitu koroni ano koroni. Nyolto kolen kong'alal koit tiondo nekekure kangaroo. Ko tionyi ko noto nekenoe emetab tionyi komi kityo kebebertab Australia mami emet age. Konyo tionyi kolobatu nyanyo kole kotildan kole komakos kong'as chichi kai meskeniot kai anan missionary koker tionyi kotebe kole ne tionyi eng sign language inye kokos kong aborigine kolechi kangaroo komawa chumbindet kokure tionyi kangaroo. Kotun as oindet kemeche ketranslaten dictionary nebo Kingeresa ko aborigine kenyor kele ka kangaroo ko maana nenyi ko I don't know, yani mongen. Kinyanyo tionyi kotebe kole ne tionyi kolechi chichi kangaroo kolechi mongen. So kikure tionyi kangaroo, so matinye kainet kangaroo. Ko no kityo kokamwoe siketestai ngokomoingen kositeb eng aborigine. Tebutienyu nameche ateschi eng yu ko kito nekameche kora ateschi amateb tebutiet ko eng ng'oliondono kateb Hosea nobo
lagok chok chemetuni murechu ko ameche ang'ololji murechu chok chebo Kalenjin ale moiwei lagok chok le amu kit nebo komonut ameche asomin yekoinyo isoman iu murenoni president nekakas kele kinyo kakotar olimbo Baraton kotun kokelchi konyor kole kimi lakwa nekimi Baraton nekiakotar sukul akosomoni akine somonjin masters kotal noto bo masters ko nokinyumnyum murenoni simatitenyokoimgei ko nguno ngaboker biik chok kobwone nyait koroni nyokosomonso tun kakotar PhD kowek risop melen amameche amwa malen kasas chi kowek ipkocheng nengetep kele kokile kamalong baby kole aibu longit ingiro sinyeitou isomesan kokeny ameche asom ale bo komonut mising ngot kotindoi lakwana kotindoi mshahara chechik chebo 200,000 anan ko 100,000 akitesyi chekuket 100 anan ko 200 ko ngot ko 200 ak 200 oreisene lagokwok 400,000 kosir sikeribe kityo chito agenge akonyalilat olin so bo komonut kimeche kesom murechu chok kele oye momete lagokchok kobetyo buch kunotok siteschini nekemeche iteschi Mr. President ng'oliot anan tebutiet nekomeche atebenin sikokekonin imwa ng'alek chebo let akiteschi chakateb Hosea ko ameche ateb Mr. President ale message ne neikochini mising kosubik chok chekakosubech kong'etege atkei akemwoe kongoi eng akwek tugul chekakosubech mising ko neranik cheisubech amu atkan kora kotebe biik kole oye kikotuit tai ko ngabitebi ngometyem ko kameche amwa ale ngometyem ing'etu ing yotok so ibete buch kaikai ityem singot komanyo ko kiaityem ko ngityem akibor ile kiatyem abor message ne neitindoi ing neranik cheisubech ak sigik chekosech chi age tugul nekosech message ne neitinye akobo kasubik chok chekakosubech ing betutab rani sikonyekekonin imwa ng'alekuk chebo let akemeche kemwa kongoi eng akwek tugul chekakosubech eng mtandao chekakosiru tebutik chekawai tukcho tugul ateschini ale oyie visiten kibagengeini sacco ini kakimwa kele Khadi Sacco www.khadisacco.com atya ityem isubscribe asikobit kiro kele oyie kokikimit aketoret lagokchok chebo kebebertab Australia kitwek ko Mr. President ngakonin imwa anan iwolu tebuticho sikoi anyun yakiweke nyekekonin imwa ng'alekuk chebo let Mr. President. Kongoi Balozi ak Hosea Bor eng olimbo Adelaide. Now, koteb maswali chemang'ering'en ako swali chekoteb ko maswali chekororon, tebutik chekororon kabisa cheimuch kotech biik kyok at kewol eng oret nekararan. Mi ng'oliono bo the boy child anan tibik chakitun, tibik chakosomonso chekimakchini werchu choket kosomesan. Kotun. Mameche aib wakati neo amu kakomwa Balozi komie kabisa kikosomesan boisiek lagokyok kikwalda tuga kikolia. Amache arore kityo kito nekimwa Deputy President nebo Kenya beshet age kolechin murenchu choket ngokakesomesan lagochu murenchu moiwei amu mokoi tebi nya kilen makero kolen akine lakwaninis manyonjinin akoi imwa ng'olyo kotile makero akoi koit age nebo kutit age anan ko rangiat age koib itoi inerecha kile lagochu choket komamachech ako nyine maimwa ng'olyo. Lakini amache amwa ale ng'oliondonoto kora kobendi tibikyok mosas murenchu choket. Yebo kabwonchok komoeshe ole kalyane ngamwowok bichu. Kot ko melen kele kot ko rahisi ako kararan kot ngomi ak chepyoset saa zingine mameche abarat kabilosiek alak lakini ndap kwanyiny imwae tuguk alak lugaing'ung mang'u oret nekararan ako kicham komwae chi kicham kemi tugul ole kinye kole kikatun chichi kutit age kole chepyoset nyo saa zingine ngandrech akotang'ololi Kiswahili alechini unajua nimekasirika huyu alendo tangui kole lakini ndakamwae eng Kalenjin ale kandrech konae kole kandrech so kamwa sine eng oret nebo mbulotyonoto nebo it's just a joke lakini ndemukoske bikyok ongetungei akebe keboror chumbo masin chakosomonso mamei koik masta agenge kityo ngonyor chi kosomonso ng'olin omutwech amu kibenefiteni kora komi chito nakakosoman eng olin akomi komie amune simakimutu lakini ngamwowok ako mameche aparat murenchu chok mising amu amuren akine kokemach sikeweke let murenchu kimache keng'ololjigei kitindoi docket nenyondet eng Kitwek nebo youth
ak ketindoi nebo men. Kikekochi kasit noto kelechi ng'ololchinewech muren chuchoket. Ako cham kekure angot tuiyoshek kwai saa zingine. Amu kimoche keng'ololchi muren chuchoket koik biik chetelelyotin amu mokoiyanin lakwa nebo kapchi ngomaitelelot, mokoiyanin lakwa nebo chi at kichame sote kaba boisiek mising at koma kosirto. Ko amache asom muren chuchoket alecho ongetelelse muren chu sokochame lagok chuchoket. At keberbergei komutune biik kakimwoe. Ako ndap sinye akoikoi kotun bichun bo konin age kosir kotun chin yo nekimayat. Amu konyalil lakwenyu ane andei tibik. At kanyoru chitab kolenjin nekimayat ako matelelot boisionik chik. Akoikoi nebo konin age amu anani koribwo lakwenyu. Lakini at kanyoru chito nebo kolenjin netelelot ko amune simamut lakwenyu sikokona tuga. Amu ngeame koito keame kolenjin. So ongekilgei muren chu mamache abarata amwa muren akine lakini atinye werik ak atinye tibik. Ongekilgei sikochame lagokyok amu makoi kichamech komakimuchigei. Keteb Bwana Hosea ilechini ne biikchok ng'alekab keweka. Kwatar nyikte mami bitonin. Ako abwati ale tos amwa ng'alyo agenge anan ko oeng che tos make sense amu bwote biik kenyisiek mang'eringen. Keweka keweksei. Weksei chitugul ka. Tomo anyoru ane chi nelen moche kotebi nyu. Kianyoru sine biik che ng'eringen chelen moche kotebso nyu angot ng'osinda ng'wai. Ane amache amwochi biik tugul alechi keweka kotegemeane chi tugul. Mami saisit agenge nefiteni chi tugul. Ndap konyo chito age yu nyokotar kenyisiek 4 koweka kofaule. Ndap koit chito age nyokotebi kenyisiek 10 kofaulen eng yu. Kito namache amwa ale mami saisit agenge ne ingiani tugul. Pimonjigei. At kimeche iwege Kenya kokachopake amemi pressure age tugul. At kimeche itebi eng Australia anan ko America anan ko UK anan ko wherever ole imitei. Ko tebi inai ile kakoi gaa yotok lakini meutye gaa. Kito necham amwochi biik anyun meutye gaa amu ngamwaun imuch imach iwege gaa kaietu mising ametindoi kiy nekwendechigei taban yo. Tiem inde kiy taban yo gaa. Angot imete sai indechigei plot eng yo, indechigei building eng yo. Yetun at kiamuan iwege gaa. Itinye ole beteben. Amu mabwoti ale ngutos boiboitu sigikuk kot kotiwege biskuisenjigei mbaret nekikemet eng gaa. Amache akochi challenge especially muren chuchoket. Igilgei chi age tugul at kotun kiweksei gaa. Angot tebetebe mbaretab baba nonget komine ngwenek kial eng taban. Nendalen kalyane itinye mbareng'ung nemi taban. So keweka keweksei mami saisit agenge nefiteni tugul. Mi lagok alake che kikisikyi oli ko kikoekitu oli komache kotebiso eng yu ak ituni definitely eng yutok yu komuch itebi eng yu imeche iker grandchildren chekuk mokochoronikuk. Komi biik alake chemoe kowek, mi biik alake chekikotebiso eng yu kenyisiek chechang komuch kowek. So mami saisit agenge nefiteni tugul lakini wege eng wakati neikere kososo. Tepchigei eng yu at kikere ile kososo. Matinye a blanket answer to that one lakini tegemeane chi age tugul. Lakini kit agenge nochome amwochini biik chok eng yu ko makoi postponen boiboiyet, makoi iapte boiboiyet ile amache atebi anyu situn ndawe Kenya abaibaitu. Kimwoun kole ite iwe Kenya. Baibaitu rani. At kimite yu ibaibaitu rani ak indechigei tuguk chekuk cheiboiboin. Ai kasit kabisa. Wi holiday ilya baibaitu imi nguni. Tundewe Kenya kotestai boiboiyeng'ung. Lakini at kiberbergei ile tun ndawe Kenya baibaitu mokoi. At ko kimainetkei baibaitu korok. But above all things cham kiptayat chito sikondoun eng boisionikuk chemeche iyai. Amu at kimach indochigei imekani decision chemasikyin. Keteb Hosea ile kinkoparetenda ano ng'alekab Australia ak chebo gaa anan kibalansandoi ano. Abwoti ale katachan kamwansa kidogo eng yotok. Mi oret neimuch ibalansan. At kitinye maget iwege Kenya komie shiilen foundation nguni. Al tugun chekuket chema perishable. Al tugun chekuket chema lazima imetochi chi komanajan nengisas ngine inerechi ile kalyan kakimismanajan tugukchuk. Kito nekiaro ane ko kararan kero tugun cheu plotisiek, tugun cheu korik, tugun cheu mbarenik. Ko angot amismanajan chito komaibe wei. Koite wakati nekewe gaa kinyoru tugukuk. Kosir ial tugun cheu matatu anan ial tugun che fast moving chekon rabinik mutai komakon rabinik mutai inerech ak osirkei biikab gaa. So kebalansan ak yu ko balance amu ngot imi yu komakat itebi kora komie itinye lagok chesomandos eng yu. Pane nyalilgei inye eng yu ak ilen tun awendi gaa. So keincorporate in Australia gaa ko rahisi. And that is why ng'alekab sacco ko kikiyat echek sacco ak ketokyi kwa Kenya. Amu kimoche ketorete biik chok. Mutai karetire ane amache awendi Eldino, Eldoret no.
Akangen ale kingemi Australia komi tugun chechok kikibaru. Kipketuitos ak werik alak kibunu Australia chekakeosikitu tugul ak kekere boisiet nekikiyai ko kineranik. So imukoskei lakini ongechut tugun cheu sako chengeyat ko memwei ile uyo moboten amu ite wakati nemakat iritaen. Ako yai iritaen chito ako metinye kiy. So keteb maswali age eng yo ose ile ne programs chebo tai ng'achek chemi tai yo tos ite wakati ne tos kitach kandoikab Kenya kobwa yu. Ko tom keityi yotok kingetou Kitwek ko kikinam foundation nenyo nebo Kitwek kele ongetegei korok kemuigei. Ako kit age nekikoshin eng Kitwek ko kikile makiingisani ng'alekab siasa hata kidogo. Amu kakebwa eng Kenya imuch indei chito neichome eng siasa komi chito age nemachome no. Chito nochome eng siasa ma lazima ichome. Ko kikiamuan kele kimetoigei ng'alekab siasa makitinye, lakini ngoit kandoindetab Kenya kinyiketoche makitinye ng'al ak keng'alaldosi tugul. Kikobwa kandoikab Kenya, kikonyo governor nebo Nandi Arap Sang ako kinyiketebi tugul. Kikonyo governor nebo Uasin Gishu Jackson Mandago ako kinyiketebi tugul. Kinyo Arap Sang nekinyo kotogo senator ako kinyiketebi tugul ak kandoik alak kikobwa kora. Kikobwa Kinasudi yu ak kandoik alak chemabwoti angot. So ngobwa yu kobwoni kanyokokotech amu ngele ngonyo toi ko lazima itois. Kitoche lakini tom keit wakati nakimach ketach kabisa kelechi nyo ng'ololwech anyun kitinye anyun gala eng yu kimenye kolya. Tom keit wakati noto. Mongen imuch koit wakati nekitoche man tom keit yoto. So tuko amuani saishek chonye melen kele kokeit yo. So katokoteb ambassador nyo kole balozi ne ng'olyo neikochini bichu chok especially neranik choket. Ko atinye neranik eng konyu, so angen challenges chebo neranik. Korok amache ataune ale sigikyok anan my fellow parents kitinye kasit neter ak sigikyok keribe neranik eng yu. Kingeekitu achek na balozi ak biik alak chemuch keyai chi netugul ko kikiekitu nga olin akot Osem. Ko sigikyok kiribech eng oret neter. Ketindoi attendance nguni much kebwa emoni ak kemach keiku sigikab lagokyok kosubkei ak ole kikiribtech. Korom manamegei. Abwati ale ielewani balozi ile ng'alekab America koter ak chebo Kenya. Lagokab oli koter ako ongen rights chekwaket. Kito nemi eng yu ko sigindet ko lazima iiku chorwa ak lagokuk. Amu mami ole bendi lagokuk, komi tugul yutok. Kigaa ole kioetunen ko kitinye sigiroinenyo eng sang yu. Kakebe sigiroino kijanaek, kakebe sigiroino akoi mutai makere boyot. Lakini yu koter, omenye ak lakwet kot, komandai ngele kamanda, koitu kot ngele kait. Ko kito nemi komache keelewan lagokab yu kele ter. Kokobar angot emoni nyonet mising wakati nekimite komi kiy nekele simoit. Simoit ko korom ne mara moja ikere kikwokis ng'alek chechang ne ak simet kai. Ko amache amwochi sigik chole ongebefriendan lagokyok, ongeeku choronok ak lagokyok. Akot komi kiy nekero eng lakweng'ung imwochi, meiwei lakweng'ung amu lakweng'ung angot ng'om eng inye, angot kikwo sukul konyor somanet nesirin, ko taiwais isir lakweng'ung. Lakini mokoi itou itikon lakwet kokomo chorweng'ung, kangoik chorweng'ung lakwet. Singomi kiy age tugul nekere kawalak ko shipigani ab sigindet haraka ile kalyano. Ako amu ko choronok tuwai ko mara koting'ene konyit kole mawai kiyotok amu kokonyitin. So lakini angen ng'alekab neranik komelen kele kiy rahisi. Lakini kuyo kamwa eng Kitwek ketindoi docket nebo neranik, kitindoi docket nebo lagok netoreti lagok sikoite neranik konam biikab neranik. Ako mi chepyosok ako mi murenik kora chedilenen. Lakini ma rahisi. Kito namache amwochi murenik cho kityo neranik ongetiem kebe kanisa bichu. Chi nekawo kanisa kotoreti kiptayat. Chi nekawo kanisa ko ngong'ete subui ko clear metinyi. Lakini ngiwat kichamcham sote chu boisiek itou anyun ichamcham kerchondo nekoit. Itou ichamcham tumotet anan ko tuguchu alak. Ko nging'ete subui indoi hangovers alak cheter. Ako affectonin chito, mokoi inyoru that clarity of thought. Lakini ngomeam tukcho tugul cho kotoretin amu ilakwa nebo kanisa, ichi neiwendi kanisa. Ko kongoi anal kakwa sait balozi ko uyo katar maswali cheketeb. Kongoi nye Mr. President kokejoinenech nguno kemeche kemwa kongoi ing akwek tugul, kongoi biikab Kalenjin Nation, kongoi biik chebo kebeberwek cheterchin eng dunia komugul komeche sitokomwoiwech Hosea biik chekomite yoto tugul chekesubech
kimache kemwa kongoi na inegei amu koib kasarta asikobit obwa kengalal. Kamwoiwok ing yo ale eng wikit nyone tetutiet nenyo ketieme kecheng biik kobun tokwek anan kecheng biik chok kele kibano biik chok chebo Kalenjin akwo ine eng ole mi. Eng wikit nyone kokolecho kinye kelchin kenyoru neran agenge nekiloit bandanyi sikoit emoni, kinyo korok America eng scholarship nyokowek manam line tun nyokotebi eng gaa kenyisiek 4 kotun kwo olimbo Venezuela. Venezuela ko emet agenge nemite OPEC, kotebi eng olo nyokwo Colombia, nyamong eng Colombia nyokotebi eng Mexico 3 years tun koterep olimbo Canada. Sai ngeng'ololi kosomonjin kipkasta anan kikotar degree nenyi nebo criminology akosomonjin kochut FBI chebo emetab Canada. Ko inendet kenyoru wikit nyone. Kokitieme kora kecheng neran agenge nekomi kebebertab Lebanon kosumbuanech ng'alekab musongnotet amu emotinwek cheibu Arabu ko ngap kokorom ng'alekab internet, lakini teketieme kichenge biik chok eng tokwek chemi olakiba tugul asikobit keibwok. Ko Hosea mongen kotimeche iteschi biik cheisubech asikobit kikochi inendet Mr. President komwa ng'olyonyi nebo let kotomo kewektes anan ketar tetutietab rani. Ko Hosea ameche taiacknowledgean biik chekesubech asikobit kikochi Mr. President komwa ng'olyon nebo let. Kongoi Balozi Peter Rono. Ameche kora kataune Balozi amang'u ale kairochi nekikure Kennedy Rono, kairochi nekikure Rose. This kabwa in solidarity chuko boiyotab kokwet kitetegei, lakini kaingian akine in solidarity eng betutab rani. Olanyone aingiani ami waiting room. Kennedy Rono ko imamet mama nanyi the president nebo kebebertab olimbo Western Australia. Ale lazima aingian kabisa kemi ak mama. So Kennedy Rono kiacknowledgeanin ka kwandang'ung Rose. Kongoi solidarity nekotelel masikoi kikochi sikikochi Hosea komwa ng'olyo kotomo komwa ng'alekchik chebo let inendet Mr. President. Kimeche kiweku ngongoi Dr. Sambu boiyot Dr. Sambu boiyot Sambut noto nekikonetech ng'alek chechang chebo bororietab Kalenjin. Kiit nekoboibochi Dr. Sambu Mr. President ko kalokset no kokilokun Sambut chome kabisa. Kobaibait Dr. Sambu kole oyie ko ameche asom biik chebo kebebertab America tun eng kotab gaa ketiem kisub ng'olyondoni kecheng Sambut akichek sikeibu sikilokchi president nenyonet. Ko Mr. President amu kesubech Mr. President nebo America, kongoi eng boroindo nekeib Abraham Kerua akwek tugul chekosubech asiko yekiityo kikochi boroindo Kennedy Rono mama ak inendet Rose Chelimo asikekonin ng'alekuk chebo let. Ko Hosea ameche teimwoiwech ile okot ng'o cheisubech. Kongoi kora ameche awech kongoi kora akere kosubech mama tarko kobun kebeberta netot nekwatat akine eng weekend keng'ololi ng'alekab women empowerment kotot nyo nenyone eng weekend nyiketitili ak biik chemengechen sikong'ololwech akichek kong'ololchi biik chemengechen. Akere kosubech Esmond Jumba kobun kebebertab olimbo Sydney. Akere kora Arap Chepsiror nekocham kemi tuwai program chebo neranik komong isubech Eliud Sang, Cyrus Murray, Brenda Martin kobun kebebertab olimbo Western Australia ak biik chechang. Balozi Peter Rono cheisubech. Ameche kityo Balozi Peter Rono kotawech kongoi netetanyang muren eng konyitet nekokonyitechi president in a short notice ako acceptan konyo invitation asoabaibai kokitachin in a short notice akinyo. Ameche kityo Balozi Peter Rono kotikibwotyi biik kora kele eng betutab mutai eng program nebo tos ilenenyi ketinye kora neranet age netinye inspirational story nemutai kenyoru inendet nema Balozi sikoitugoti imwa safarinyi. Amu noto komameche komisen biik tugul eng betutab mutai, ngimuchi ityi radio itunen amu noto kongikas kong'ololi ibitou akiwe sukul akitestai. Biik chok chosubi neranik chobunu tokwek cheterchin kimwoe kongoi. Anyiny tetutieni katokose ale oyie tiketesetai, lakini kale chitab Kalenjin kale ng'al makitore kakititilchi eng betutab rani simutai kora kotiketach president. Ameche ichamwech president sikiimin kabisa, ingen ile inye kotokeneng'ung kimeche siketwekun at least once a month
mwawech ile ne netesetai siketochin sikeyai tugul incorporaten programit chuchok che mtandao nebo Facebook. Population nebo neranik chechang cheking'ololjini komi mtandao nebo Facebook. Betut age tugul ko kit nemautie chito ko simet. So ameche keincorporaten tugun chekororon eng Facebook, keibu kora kimutu kandoik chebo kanisa sikoibu injili ole Facebook, kolen kowechkei neranet kolen kole kotuiyo ak pastor Facebook kikon ng'olyot. Ongeyan katab kalenjin keba kasarta ini ongian keba ak technology. Balozi motore kora angarecognizen chemogenyu kora agere kosubet my boss eng ole Adelaide noto ko family nebo Bernard Tanui ak Emily Tanui agere kakomong kabisa katelelso kong'ete kangetoi program akoi saishekab kora kikimwoe kongoi the family nebo Bernard and Emily Tanui amu mi ak achek kosubet eng program chini kwachit. Ngawekun Balozi kongoi eng Bernard Tanui ak kwondong'ung kimeche kemwa kongoi eng boisiet nekararan neoe eng kebebertab Australia. Ko kiasubo kong'etege omie kebebertab America okiomi olimbo Atlanta akoi obendi olimbo Australia. Inga tomo keng'alal ko kimeche sikesom Mr. Bernard sikonyo kotinye icheret kora ak icher bikyok amu kikwai boisiet nekararan eng olimbo Australia ole kile Adelaide. Ko kimeche siketacha kora tuwai inye ak kwondong'ung ako abwoti ale kisubi kibendi ketoche kwondong'ung asinyeketachin kibendi no kilen ladies first ak yebata nyekeba as mzee. Ko amu kitinye Rose Chelimo eng yu ak akere Kennedy mama ko kakochobok ko ngosom ale Rose konyo Rose korok kotomo konyo Kennedy. Ko ngosom Rose sikonyo komwa ng'olyo atya kikochi Kennedy ak yebata kekonin inyendet Mr. President imwoiwech ng'olyo nebo let sikitugate makitore ng'al lakini kituchi. Ko Rose ngot ikosech imuchi iunmutengei asikobit itestai imwa ng'olyo kitikin. Rose. So kongoi testai Rose. Ngai kasari akine shakataan kainetab Jeiso ak aibe kasari awekyi kongoi biik tugul chekakopangan this program kakesubi ak kekere kele this program ko kit ne toretech achek tugul kongoi akobo kanetisieng'wong amu toreti biik tugul ako kiwechi kongoi amu kabwatutyoni. Ameche aib kasarta neinegei awekyi kongoi our uncle Uncle Steve, thanks so much for being here and we are so proud of you. Kikira celebration ako kiboiboen. Kongoi ak kesaun kele sitestai indochi biik. Kisai kamuktaindet kele sikoribin ak kokonin kimnatet ak ng'ulotyet neimuchi indochi bichu tugul. Kongoi Hosea, kongoi Balozi ak biik tugul chemite yu cheisubi this program. Kongoi. Kongoi inye Rose imi kebebertab Australia ameche kikochi boroindo mama noto ko Kennedy Rono komi kebebertab Australia. Kennedy nung boroindo. Kongoi amache aibo kine kasari amwa ale kongoi eng taget kamabwatini ale anyoru boroindo ang'alal kalen kityo ka participant but netai amache awekyi kongoi mama amu boroindo noto kinyor ing Western Australia ko kikinyoru akichek boiboiyet neo kabisa eng olibo Adelaide. Kianyoru akine simosiek kabisa kiuyo kaiku akine president nebo oli eng niaba nebo my uncle. So kimwon kongoi amu kingetororeni ku the president ko kaiku president nebo the entire Australia ma party inege. Korani kangolecho Hosea mite program netesetai aikamwa kong'ete kain kole mi program aleji basrani Rwanda kende itaban. So ane akanyu kakibwa in solidarity kobo uncle akemache kemwochi Hosea ak Balozi kongoi eng boroindit kasari kaokochi our uncle kakomwoi ng'alek chechang. Makas angot kwendi sait abwati ale kakoek more than an hour lakini makas kwendi sait kachang'a ng'alek chekororon. Komwoni chitugul kongoi nekakosubechi ako netestai kotokosubechi kemwoi kongoi Hosea, kongoi Balozi eng
this platform. Kongoi nye Ramama imite kebeberta nebo Australia kimagun chemyach chitab Kalenjin abwoti ale kaicherake ngot kotomo icherake komongen lakini akot ane nekomi ko kacherake ako kongoi kimagun chemyach Mr. President ko kimeche kekonin imwa ng'alekuk chebo let asikitokate tetutioni eng betutab rani ko ngekonin dakikaishek 2 Mr. President imwa ng'alekuk chebo let ing'ololji biik chekakosubech eng mtandao akwek tugul kaker chorwenyu ngolimbo Kapsabet notok ko nebo Isaac Kuto notok koni ko kameche alecho kongoi ak biik tugul chekesube kemeche kemwa kongoi chang bichu makoi kimwa tugul lakini kongoi eng boroindo nekoib asikobit keng'alal tugul. We really truly want to say thank you very much. Kongoi netetanye muren ko ngekonin boroindo imwa ng'alekuk chebo let Mr. President. Kongoi missing Balozi ak Hosea. Abwoti ale egu a big disservice anan ko makiku boisiet ne kararan at ko ma-acknowledgen biik chekikeyai tugul boisiet at koit ait ole kikeita. Ko kuyo kamwaita komelen kele boisioni ko nenyunet, boisioni ko biik chebo Kalenjin chekimi Australia. Ko amenyoanwa kidogo amwa kityo kainaikab biik chekiyai tugul kasit chemi ak chekosubi chemi mtandao right now. Amache amwachi kongoi Ezra Cheruiyot ne our Secretary General, amache amwachi kongoi Ken Kurgat ne Treasurer nenyonet, Sharon Mayon nebo Youth, Amos Kiprop ne indochin Sports, Bishop Zach Mutai ne Chaplain nenyonet, Brian Koech ne our IT leader. Brian ko kikwai kasit neo inendet ne kikwai website ina tugul na okere. Kotomi ng'alekab Brian ko tonight amache otyem chi tugul kwa website nebo Kitwek Balozi sitimwochi bichu kikuren www.kitwegassociation.org. Amache kotyem chi tugul kwa yotok tonight ko chito ne ribe kasit notok ko Brian Koech ko amache amwachi kongoi Brian boisienyi tugul. Ko kotomi yotok ko kitindoi boisionik chemi website notok chekimi keyoe biikab Kitwek. Kitindoi welfare ko kitoretegei ya kakinyoru nyasut age tugul Balozi ak Hosea. Ngomi chi nekanyor nyasut ko ngoi member nebo welfare komi rabinik chekekoini chito che automatic. Ko kiyoton kikokimitech amu metoboti chito ile metinye angot tikitit ako rabinik chekonin ko ame ibun. Ako ing website noton nyondet kora komi ng'alekab Kiswahili language school. Kikero kele lazima kenet lagokyok lugaitab Kiswahili. Ko kikeyat sukulitab Kiswahili kora nekineti lagokyok. Ko kaimwa Balozi ng'alekab kadi ko kongoi missing. Ako kindoi chaplain nenyondet nekile Zach Mutai ne lakwetab Kalenjin komi kaniset neindochin. Ako kanisa notok ko biik chechang ko biikab Kalenjin ak biikab Kenya. So kongoi. So kongoi Caleb ko nenyondet neribe ng'alekab watoto mi ak lagok anan inendet neindochin department nebo lagok. Dr. Chemutai Mwarei Glashin kimache kemwa kongoi missing inendet kobo communications. Ezekiel Mutai nebo sports, Getty William Mwarei nebo women, Jessica Ngeno ko vice president nenyunet ne boisie tuwai ko kongoi Jessica. Lawrence Kipruto ne inendet kondochinewech students, kongoi Lawrence. Mark Cheruyot ne our men's leader, Michael Kipkoskei Ngede kondoiwech strategy, research and development. Michael Skei ne murene ne indoiwech ng'alekab welfare mi kokereke welfare kabisa. Penina Kirwa Mutai komi ng'alekab lagok. Rael Korir ne toretigei ak Mike ng'alekab welfare kongoi Rael Korir Sile. Ak Tony Kemboi ne indochin youth ak nebo mwisho ak kosubkei ak alphabet ko Victor Meto ne inendet ko assistant secretary general nenyo. Amache amwachi kongoi bichu ama bichu ichegei biik kikimi tugul 2019-20 leadership year ak 2018-19 ko icheket chekikwai boisiet nekilen foundation nekararan nebo Kitwek. So ataroti Balozi amu kakobek wakati amu amache anamda missing ko biik chebo Kalenjin ongetebi neng'om. Ongetebi neng'om ak amache amwowo kit agenge alechok nekocham komwoe Bishop Koskei. Machamin chi ngometinye kiy. Machamin chi ngomami kiy neikure neng'unget. So samwa kunoto ko korikyun alak korikyun mamache amwa kainaik kwak ko kikokilgei tindoi tugukwai. Ningele angot kimache ketilel kandoindetab emet ketuitos koskoleng'ut agenge amu mandoi bichu wakati akele kimache sanit age tugul nekiame eng yu ko million agenge sanit akenyoru million 100 eng sait agenge akebechigei amu tindoi biik tuguk.
amache acher biikab Kalenjin ongikilgei singemache kemande lagok komanda kecheru bank statements chechoket chemakilen kisomoti anan kilen ipketonyi kindoi rabinik kyok kikikai kasit kiberure Kiptayat emenyo nebo Kalenjin kong'ete Kipsigis akoi Nandi akoi Keiyo akoi Tugen ketinye emet ne kararan ne very fertile kindoi emetab chego kindoi tuguk chechang chekororon ongeyai boisionik achek alak kiketebi eng kenyisiek chechang ko ndap kero komi opportunities kache uyo ndakibendi kesoptosi amu chang boisionik chang malik chemi gaa ongikilgei ko chekimi yu komwan keberber biik chemi Kenya kuyo mi rabinik Western World mamitei kasit neyoe biik eng yu ongecher biik chok chemi Kenya kwai kasit amu mi rabinik ola tugul tai ole kaichi so amache amwa kongoi inegei kongoi Hosea mwenyewe nekweborwo rani Hosea kwane kenyisiek karibu 2 kongoi balozi eng kasit neyoe eng America amache amwochi kongoi my relatives chekimi tugul Australia kondochin my wife ak lagokyuk kina Evans Angela Megan ak Evans ak Daniel ak amache amwochi kongoi my nieces kina Sheila wherever they are kongoi kina Amos ana ale mi kosubi nguni kina Ben ak wanyikwok kongoi choronok chok tugul kina Barnabas Sugut Darius ak tugul chememuch amwa kina Mutai David Mutai kongoi amu kweket otoretech kina Pastor Samuel Tanui ak so many other people mugaya sikiamwa tugul amu kaawek saisiek balozi lakini amache amwa kongoi amu bichu chetoreto bichu chekeng'ololi atkai tugul kora bichu chetoreto yakanyo kaa kandoi boisiet nekim nebo Kitwek ko icheket cha bouncen ideas ak amwaini aleini kawo kuni ak amache amwochi kongoi bichot tugul chakikono boisiet ne inegei kongenkei boisiechoto tugul ongenkei boisiecho ongen kainaikwok amache amwa kongoi ngotoreto Kiptayat ongetestai ketoi kuni kito balozi ak Hosea ko rahisi lakini amache kekilgei kesustainen sikobit ketelelse biikab Kalenjin simutai komakikuroryo kele okere bicho kipkolokchigei ngoroik chebo kandoinatet lakini kokotemene kandoinatet ko sasucceeden kandoiset kwa kweket sasucceeden atkomi ki nekokere ole kwai ne omwowo ane andei a listening ear ak amache kemwowo kiy ngemwowo akose aipchini chi age tugul nekamwowo kiy ongetoretkei tugul kararan tai mi kondoiwech Kiptayat matemene kiy ako kile machutu miat ole mi ne ole mi chomyet anan ole mitei kibagenge ko amache amwa kongoi inegei otoretech ongian sako nenyondet nebo kadi sikobit ketech amu kadi noto ko nenyondet tugul ngoberuro Kiptayat akotebi kokaenagei aketiyo kokeny ako amache amwochi kongoi sigikchok chemi Kenya tugul biik tugul chekaisubech eng lainda this evening my family chebo kaptulo tugul amache amwa kongoi ak chebo kabitok kabikoyekyuk yote amache amwa kongoi amwaun ale mi akichek kosubech eng ole mitei kotoreto Kiptayat kongoi mising balozi kongoi Mr. President noto ko inendet ko President Stephen Sitienei nekokinyorchi kebeberta nebo Bath Australia ne inendet ko president nebo Kitwek anan indochin bororietab Kalenjin lagok chok tugul chebo kebebertab Australia ak kebeberta noto bo New Zealand ko kimeche kemwa kongoi eng boroindo nekoib chi age tugul nekemuch itunenin kemeche kelejin kongoi akeit let nebo tetutioni eng betutab rani kibendi kora sikitekeibwok tetutik alak chekergei ak chutok kemeche kecheng biik chok bororietab Kalenjin ng'oliot nekakinyorchi inendet Mr. President ko kale ongekimekitu kale cheng kiy machamin chi kometinye kiy so cheng tuguk ongecheng tuguk akerikchigei sikesupportenkei sikenyoru financial statement olomeche kobwa lagok komatkoiku achek chepkesomoti ongetinye chechoket chekitorete lagok chok so kimakwok chemiach yekibendi ketoroti tetutioni ko kotomo ketar tetutioni ko ameche akonin akinye Hosea imwa ng'oliong'ung nebo let asikobit ketar tetutiet Hosea. Kongoi balozi Peter Rono ane kityo awechi kongoi awekchini biik chekesubech tugul kong'ete kokitou biik chekashian kebeberwek tugul kemwoe kongoi kitinye biik cheisubech balozi ngere kakoit nambarit karibu 1000 ak biik chekakosubech kong'ete kaketou ameche alechi president kongoi kaking'ololchi biik chechang awendi sikoshean akot kotestai koite wikino kokakoit karibu biik karibu 10,000 chekakonyor tuget nekeng'alal eng betutab rani meche kityo tawech kongoi eng boisiet chokibwat akotet kabisa kosurprisenin amu
Pakelchin ketinye boisiek beek mi wakati ngele ketet kiko koshikochilili ng'alek lakini bo kelchin komi boisiek angot mak chekitet ng'alek akwai angot Eliud Arap Sang kikakiyosten Eliud kora program wakati not mamwawech angot kole wendi kotinye ng'al the same day neking'ololi en Kass FM kakitinye ng'alek betunotok so Eliud kiwechi kongoi sitimwa sisamwech kora kimeche siketach icheket angot boisiechotok yoe ng'alek kobwa yu nyokong'ololchi biik chebo bororietab Kalenjin amu platform ni kokokichop platform nebo kerichenet chi age tugul ngingen ng'olyo kebwatwech arap Kimeto kole ikerene chitab Kalenjin kibendi kora sitikenyoru kandoik kora chebo sports kebeberanotok tugul siketepse akomwa icheket amu kakitoune barak meche sikescalen down sikenyoru kora notok kokemwa notok neindochin SACCO notok kikure Mr. Ngetich kotikebendi siketach inendet kora sinyoko bara amu kimeche kechut tugul biik chuk chebo Adelaide olep South Australia angot Ken angot Rose ongeingian SACCO koshandoita inendet ane achame ngemwa kit ameche kokercho tai so biik chuk chebo Adelaide yotikotom kepangangei kechop nenyo ongeingian karini kakwo yasitu mutai kakonyi karini kekerchei sang ongeingian SACCO ngobir kona bichep Western Australia kebir kona akichek ngomungso yu kemi ongeingian SACCO biik chok SACCO kotoretech balozi chamwa kityo abwatchi biik chok cheisubi eng mtandao tugul aleching betutab mutai kora kebendi keocheni notok Priska nekemwa anan ko Priska ko ki chito netinye an historical story Mr. President kikitun akotaban konyi kenyisiek 10 ak somok komi kot nyokowek class 7 kotoret angot balozi kosoman kora mama nebo lagok 4 akoi ain ko qualify kwa university ko graduate eng university ako mwalimuiyot nebo high school so kibebendi kehosteni mutai Priska amu tinye inspirational story nemeche komwochi chi ngap konyor chito lakwet agenge akopka kufan moyo lakini Priska kotinye lagok 3 ako kiwek akoi class 7 ako ko graduate eng Moi University kenyoru inendet eng betutab mutai ngiityini inyoru radio nebo Kass FM mangen ale president ngap onyoru ngolep Australia inyoru kora Kass International koitunenini inyoru amu kimeche kechergei eng oratinwek tugul cheimukakse so balozi mabeku chachuk ngalechi biik chuk chebo ongetuiye mutai eng keswa chebo end of year party ongetuiye olimbo Sydney New South Wales ngawekun balozi sitarwech tetutiet kongoi Osea koketoroti kityo ko ameche ivisiten website notok po Kitwek akile kikure www.kitwek kitwek ko KITWEK association.org siker ile Kitwek ini indochin president kotokchingei ne akesome kora iwe website nebo SACCO nitok kitoi Mr. President www.kadi.sacco.com atya ityem ingian iro ile ne nemakat kakile kimokenen nekit $100 atya iliponi $50 monthly kotindoi tetutik chekororon kimakun chemiach kongoi Mr. President eng boroindo nekeib asikobit kemite tugul kongoi chi age tugul nekesubech kimeche kemwa kongoi akikosenogei bororiet ki bororiet nekim ing emet nekim kimi dunia komugul akemeche kecheng biik chok eng tokwek cheterchin eng wikini kokokas kele betutab mutai kemitei eng Kass lene emet ketindoi toonyo notok Priska aketesetai eng tetutyonotok betut nebo let kotomo kebe Christmas kemeche kelecho ngotinye boroindo ichunenin siketestai ko eng wikini komeche sikote eng tetutyenitoni kotokomutu Osea toche inendet Tarkok ne inendet kikwai boisionik koempower kwonyik sikocher kwonyik kora kimeche kechergei konyo atya ko eng wikino kimutwak neranani kamwoiwo kobun kebebertab Canada kokoi yotok ameche amakwok chemiach ngot komakituiye akoi sikukuu amakwok sikukuu netala nebo boiboiyet nebo talosiet chi age tugul kongoi Mr. President chekakimite tugul ko ka inendet president notok Mr. President Stephen Ctna kakimi kora ak inendet Osea ngetu nenyu kekureno balozi Peter Kipchumba Rono ami kebebertab nebo Ohio ing olep America kakikesu tetutiet nebo betutab rani akoi yotok kongoi konyo kongoi